Now we shall follow the race of the program. After flag hosting, we have invocation prayer by our local pastor. So I request a local pastor to come and pronounce the invocation prayer. Local pastor no chu tako hoshure vyachi popia bele. Delegates meta thapuya talo neme bufo bilezer talole. Javu itawi Poumai Naga Naotumai hi donors maito. Nidon lushini frontline heku bupuyo tini request surai. Javu Poumai Naga Naotumai hi donors maito hi request supu ni birai. Kadile nito doni program supu isulai tibani hapwa hi front heku bupuyo tini request surai. Ito we are the program how should I do near right Kasua Rama Shias Kula Rama Suka Kula Vajipolasha Hali Hala Suche Fujiloa Rakini Via Bio Akimapu Jehovah Nekalo Pony Bear Ramai Akimati Pomai Alai Pomai Notumato hai jukude lo ho bu khai ma po Jesus Christa ne ve lishi ne ve jiva hananu ko jo pe vane jo ve te tele hi ji Poumai Naotumai me to zo a le aneche conference bulai dine rai ne suda po bena zo amapo Jehovah ne lishi pe vane ne kalshwe akimar from hi akimane to ko bu tele hi zo Habuji teliko jo vingala musa dina akimal dani be dalu za habuji pandemic buwani rama havare vid dela ho vid dela musa ti ya akimal dani be ana mapo Jesus Christa situation ve mujhe te de ni pu vai pe ne kala shwe amapo Jehovah seliti mai bone tala yo tele hi They ship delivery move out of my program. Ha, way in Solo, Solomusatina, I can look to you, Tolibe, and I'm a po Jesus Christa. Nene, they ship teleha, a way pay up in you to the Jutali, ye put my new here. Hello, Nero, be you, Poumai Naotumai Metoza. Lala, new here, Tapa, I have the low hiza, I'm a po dinner co salapevane. Go, you see you there, who you let down money. I hear ma, wait on a velu, van a ramade color share. Arama Nesukavane, I can mahini vizolo. Jovet de Tele, Rama, Vizahida. Put on a bit of a team here, a lap bit of a motto in a pause venue. Right relationship, Amapo Jehovah. Buraru Bugama, Nuku Bukama,
hai bây giờ mà về giờ lúc này bây giờ về relationship ha yo thế này mà với pulo thì nó làm được số cái khó bé mà po Jesus Christ ne có lu xe ne số cái bị mua rồi đi mà ít này về ne số lại được mà về ne số lại ne về xe halu musa rồi mà po sự thế này ne số cái bị này ne lấy ship bị này yo thế này số puta là yo program tê được rồi lô số rồi mà chỉ bảo rồi mà program hết lô yo tê được rồi mà po nên khu sao lại bên mà vớiตัวnày số phiếu loแต่เชื่อที่แล้วvới phiếuอะไรเป็นมาโปรแกรมให้จ้ามาพอเขามากู้ให้เป็นมาเวทลงมาเนี่ยเวทเราจะมาเตะได้จะเป็นมาเนี่ยเชื่อหางว่าเราเนี่ยเป็นมาลาลานี่ที่แค่เนี่ยมาอะไรจะสุเปอร์ทีเนี่ยเนี่ยสุก็จะคู่เบ้ยุติเลยที่พอเป็นมาสุเป็นมาโลสุเป็นมาเตะได้จ้าJesus ne ko sala pe na puma ju ho shura ne a khai ku te da puma ve to solo de Jesus je ne ve pa ne ko be amen ตลอดช่วง local catechist ในสุดตัวซาโปรแกรมเขาช่วยวันนั้นแต่ช่วงราไม่นุขวาเบียจีพอปีวันนั้นอาจุมชนอีต่อ welcome song ทรีสุเล่ host village เนี่ยแต่ชุดสิบิลเซอร์จันโลเล่
Tala Shore House Village. Nameta no sutasa nameta per sala rovino. Tashu mem so congregations to welcome sa sushopivano. Achu mashoina ito next no welcome address bule kola convener no taku tulifo pilu talole. We should you cookie. Ito supreme po kalu po ito 2019 hinu program hana sule ja suda bus jo ramene ki khu pa 2001 akai pote hinu 2021 pokai pote akai hini do ki khu pa suyu telia wingolo jo Poumai Naga Naotumai me 7 general conference asi velo buju Chief Guest, Special Guest Speaker, PNNM Executive Council, Organizing Committee, Program Official, alia delegates matao, Jino Ju, ito hosu buju nu mai thau suanu ni do hi asaju welcome hana hai pui bue alia ju hi velo pe buju ito Chief Guest, Special Guest Speaker, Program Official Metal Lave Varuvi Shitanu Program Hana he took big hair Kakuanu Program Hana has so will lessa divenu did I hear Lamushure to Hajinu Paunawe sit as the delegates metal ito Joji had never exam super cap the metal ito high Haikwa Villana do you have ito so he like you loud boy Villahuna do you hear such Yolanda Lave Varu my Poumai Naga Shitanu Program hana ka ko ve sulula sa denu sa vipinu la mushure du hejinu paubwe sithez ida Poumai Naotumai Executive Council Organizing Committee pito hi la mushure du ji papuna desun detail pandemic ve tili ida 2019 hine nu hine ve program hana sulada pakoz 2020 asulu mos khaya sulula husula mosa ida Zilao Jovin October that 18 ito hi velanu tehini decision po halanu pito hai ko ahinu hakwa village arrangement solo hai lamushure du hai ito thamato mai shi tausu nu mai tausu nu paunowe motas ko ahinu hakuju program organizer ju hai la paju va moi senejo ito Poumai feta pito ve F14 put away cocoa hinu a 14 eat a high with Zabwe. Senejo eat out Tavelo high, eat up Poumai first Chinama as Lipona Paumata Chilivide, eat us Chinama Aliva. Haikuju program Molus eat Alilive Zaishiju Ma Lili Dauju Tilia high. Ana Juvu put on her eat of with Briana high. Lamushure Alia Kaloshure to you Paupue. Sit as a Jew, it of Vivilo high, it of the my, it of Poumai for Kaju could have very pusa to you. Activities loud boy high it a high, no lie. Sapinu it a high. You could have Lamushu allow so very hustle hung out here, it of Zisuju, alia it of him. We should you leaders my loud boy. Senajo. Ito hatangalonu ito Poumai no more ito lanu ito ya nia ito lamore dis jolo blahe moda ito lolo hi that job so about has ito lanu ito sutai be sini ito ha ito Poumai ito ha jo no more dis hine sudilunu ito ha was we sukule ke di encouragement boy sit has Akahi in a point a highly encouraging the ita family is the backbone of society to it and ita hai ni my pu nama ita hai has hangore to ringire ma ita hai the pavire ita
society hai vi lai new hai vi pale sikulu za ito hai du shuju jinas pala sne ito teta hasango wasa lai ju ito hai ramai phupulu lai ke jwa ito level ha vi re hazne vi pare dinu Matthew chapter 6 verse 33 hi pau ke ka ninu rara ka so ne ramabe achichi ramabe this polus ninu zo ba na vi shi pilai di ju ramabe chipo ju ha da yu ha de ba ma I dilus ne dilus zo ha vi su pilai dia do so ngai ni su mu ju bu ma ana su ku ju ramabe promise with have it our family ha backbone of the society have it of family ha me Poumai na ma it of masa ramahi to le nu they power he do show put it in polo like head yeah power a high china he it a Poumai PNNM body hana high who show buju body ali sorry then unity hana bulak head encourage some Psalm number 133 way 1 high 3 then he told China matter zile John buju had that you could in away did you lower verse 1 he knew 3 he knew Ramavi shares the him way there divide so na him unity his Ramavi blessings of forever way do you bless it all Chileva Pomata Lepana it all Chinama as high zile Joto it all bure details it all Poumai high strong show you but the Malina defeat Solo Huju but the Alisul says and it all high Ali Lero Alisunu should like head in correction way. Mother Teresa we got a kind Ali have upon the Mother Teresa in court Susa. If you want to change the world, go home and love your family there. So never you too high. Family is the he body na my boo, my family. So they are the backbone of society. See though, Jiha he my family Tauto blues society had do bala. So Kaka, Judo, PMN Hana has strong body, so bullet illusa, Lupana, Pomada, Chileva, Ito has Jiha, Ito Chinamas, Latau blues, Ito Poumai has strong show blues, in correspondence and Ito new metal so new, Ito will alone do loud boy, Anna, Nita, Ito will alone as Nita, large. Ni like remember the hino jolono died darka you bear stewards my he paulono listen you need away zubujimu saban dada so no so we it high Dr. Man nurse my vishi arrange so it dahi need to hear jaju boy you have paushi money popo you have it need to hear cool boys and it high nipo hin dili ha go win you dakai we dollar musa te paulushia sne juvu Dile hana his ramani ki ko ba ida asa ko nun jo le ke da ba be Calore kola convener nena tashu sutta sa welcome address na sa mem si pom ngobi vano achu ma show next no ita introduction have presentation tulipi sile sabano na met tako tulifo pile zata lole Asama kuhu ma wichi you go ke tini velo biju ma vai si biza sabe kalure za ko za sho biju ju yi to pui si te pui pai ni yi to ju mai ma zu mai to ve ju ngo pu yo ti po pui wa zi ni kalure ju hana po sho be hana bi bi lo Rara cái số rama cái lửa hay bỏ về, rama ni lúc xí bữa ani, tại xí tại lẽ vui bữa ani, Poumai tại đây hi giờ rắc hà lửa bữa, yo tại thế vui xong hà lửa đó đó yo tại ra bữa ani Poumai nhẹ khao lấy bỏ mình, Poumai bây vui xí bây giờ Poumai tại nhẹ khao đi lấy nhà mình Poumai ít tao nhìn mai tại đây hi bữa về cho bữa hay giờ,
re kai su ma vi ba rama kalre ji ja na za lava dileke kalre chu bi pyo rama kalre kalre chu ito ni moderator ni ito hi po ju singao mo shi bi ma to singao pui ba le di po pui wa zini i hai moderator kalre po be re kai su ju singao mo zini ma vi si be za le ito women hosi kolapani sutto su ne to welcome su pui re ani churo ine to ma vi si be za Poumai Naga me what my nahi wasu my to chozo ani ne to ma vi si be za asa ju pa hanya za Poumai Naga me chozo si be mai han lai za sa ni na to pyo mai han lai za sa ni na hanya hi za ko le ni bitu ti ni ha za angi be aki be apu mai dai be ti lo ni ne to hai ma vi si be za homeless choni bipyo ti ne to hi za kho be ra kai su yo vi program hi I to chi be share adu mat su chief guest Poumai la hi le share adu dire I to madam koshani pini vya sho bi ma pi wa ru sho bi ma I to hi za sa kan ta be lo poi wa ni madam ne kalure ne posho be Poumai te de hi za Poumai mama alibe din ve lo poi ni ne sa kan ni ko le ni I to ni share adu di kubi faki ne sa shoni ve poi wa ni ne kalure hai po be aliro ito Poumai te de hi za sa kan ni ne te de ve di ko le ni yun ko le na jo poi di ko be a hai ji ji pe ito poi ni za ku zu sho bi ju yo wi ji be Naotumai ji be popular ju Naotumai wi na hana hi za ji popular bi ju ito father Jacob chapo pi haro father ma sa na ne bi ma ito Poumai be pi ha wa phe ma kini ve pi ha za chu Don Bosco sisi pur hin be father kalore ito ni ne za welcome so ni be ti timoy ito ni ne chi popular di ni po ju ha ni ki hi ve moy phone hi ni father ito Poumai be na le ne ito ju chi ito wi chi be popular di ga ye sa ga ni iro Poumai wi hi za ve pu le di Poumai Naotumai me wi za sa ga ni welcome so ni ve lo pui wa ni kalore di father hi po be sa timoy Poumai ple song hai ba bu yu chao wa ni hai ve ge ito Poumai ple Poumai Naotumai me di sa ba bu yu hai hai hi ni lat ze bi ju ito yo vi marita hai pa ni yo vi nya hao ju ito sa sha hana ze pini supyo di ito ni ku ju pha ki hai sa ga ni ku be madam marita kalore ito neni leni litsopuya juro ito we jovi nyanyoro neni sasuto di we wazni ne kalore di you alero Poumai be choso anero welcome so be satimoy madam Priscilla alero madam Sanru former president khaye hanairo sa sagani ito ni special invitees tigage ne hai former mai to kukuma hai wa bi velo mama Poumai doni Poumai lusini Poumai ye ko ni ko le waso ni biju ko le ni juro vet ze pui biju hana ze ne ha ze kalyo pora alero welcome so be kalore madam Priscilla ale madam Sanru thank you jo ji sa pa khai ti ni ha li pega mo de cha di to chief guest la ya show le re di lo che be yo ito chi popular yo ito nyanyo so pu na pa share adu hai madam kocha die pi hai deva kocha mau die pi hai deva suge di ko dila additional public prosecutor additional government advocate government of Manipur pi hai chuchu ito Sanapati district hi hai pi ni advocate aliso judge aliso ni be sawazni ito ni pye
sa cái này nhà thì tiệp biểu mà Madam Kosha giờ Poumai vi nhà nhiều ali Poumai giờ hi về lời dư nhà vi ngay cái tàu này ngay là hồ dư Madam Kosha giờ nhà tí tí li pule tí về Madam lúc xin nè cứ chú láp yo thì chú request nhà giờ su về hello tập cuộc khổ với ngang na ít tàu Poumai giờ nữa cấp phá thì chú hay lúc sao xuân nhiều tàu phiêu lúc sao xuân quay về nó gì hay là giờ lúc sao nữa thì này lúc sao nữa thì là giờ là hồ chú love lúc chú về san hay là về nhẹ giờ bây về lúc xin sa cái này bao nhiêu phiêu mem xử lý xin bám tập yo có bù mà ngô với chúa sẽ mà xử lý lo nhà kia nhẹ tao hay ta bự lệ ali ro tu hay na zero nhẹ với nhóc chúng ta ali hay Poumai tại sao nhóc chúng ta science về weapon nhóc chúng ta về weapon nhẹ như ta ra li cái số vì mà nhẹ với support hay na là phụ long ta lo ali ro mem nhẹ với ngay là hồ chú ít tông như lari hay na rồi nhẹ office ali ro nhẹ với kinh hi bự về so thế có todo so hay na rồi chắc đi phụ đi so hay na rồi nhẹ với todo nhẹ cha nó mà todo phụ cô đồ bự thì khó về cái lời madam sa cái này nhẹ như bự quá gì bự quá gì hai chỉ biết Mrs. V. Marita, first President Poumai Naga me. Dari Marita, nhớ sa cái ta cũng làm vậy nè, ít Poumai penny, ngay là hồ dư Poumai vui, rainbow sa hay là giờ Poumai pe sa thì đồ bát thiệp gì nè, nhớ sa cái này cũng bắp bây cá lô lại. Cá lô này không biết sao đó đấy chứ, hai chỉ biết Madam S.K. Priscilla, former President PNM. K.S. Priscilla, sorry. Hai lệ nhị mấy kinh về cho nằm ở đây, hai Poumai pe hi palore. President thế mà lệ executive Madam Marita Sani wasu pajumai ale, ito his colony. Shipamani sab chiji phaki hamani court case tuku tukeni sasupi male kalore Madam Prishi Madam PM Sanru former president hapa hai hamakini ve hapa hero active shon nali shon hai mabukilo Poumai tehini president ni ta shomale kalore Madam okay kalore so they go former president Kukumaito itoni si holomo biloza lusini lapyo bihi NG posi bevemasa PS koru hato hai SK tabita hameto hai jo velomo pare dusho veleni jushi ngosu bere kalore sutimo yo chi ito we chi popular buju Reverend Father Jacob Chapo, Principal Dombasco Secondary School, Cherachampur. Father, nini ito he's a velo puyo hai Poumai peni nero ngai mo ni natit lipuleter lusin la puyo. Nini ta ralihi ta bima Poumai sa hana zo ngai so ni kekai sa ni po ni ta puyo. Todo hana zo neptelo ni nevi pong hi za puyo. Ba po kasi ba man. Kalore father. Site. Dasini mai sai vie ni introduce mu sha tle ani mat to le kalon su le. Chứ rất là cái gì này với số bây giờ
ito no hanan no lozo no hanan no lozo theo doni no no loge ti lozo ni hi women hi chairpersons hamatoni unity chairpersons matoni support subivazini ma tete hai ju veloni velana na be savazini kukumai pui madasni ito program he loju matozini pito respect sonani all the unit presidents women he presidents a chairpersons mato lusini neto line haiku larri tipyo program nya puita mazani village women chairpersons mato lusini neto haiku taliso asuni haiku larri pyo Poumai Naga executive matoni neto ro ngai muju city has a pule tipyo women chairpersons mato lusini chautai thakkala sa juni hani ko lakho pyo lare dangisa fuba kuman hapani tai thakka bare kuma da lusini takin larri bika mali ji sagal mare ni ji sa ko gal mare ma puli tebani women chairperson mato lusini ko larri lor neto za nati ten me puli ji so be lusini ta ko pupu khao aliro former chairpersons mato pula press bikajira pulo malit basanta so Congregation matter what have you listening? Keep on clapping. There's a chip over here. but the press neta we do here so was I eat it job ga do la level neta press jo takelo mai chairpersons takelo mai kalore sakani te chobima ne to ni pupu wazani kalore sate ipumai plehini raki former general secretary su bimato general secretary former smato ve biluza lusini ne to ko larilo ne to ko nya pupu khayo di ko be former general secretary smato okay doshoni pui baitare yo velo lo mo pare so deko yo yito sate puya biju madam Termila Andrew haba hai jemekini ve neto hai sumo malai Termila madam Termila ne lusini hata baloni ju executive aliro organizing committee metoni ne natili ngai mo puletira ne lusini ko pupu de kalolai next village chairman host village chairman Mr. Joshua Yedakin Bisa village chairman host village chairman what rule khaye velo mo phare dosoni puibai tare village secretary host village secretary lusini velo takipuyo haro velo mo phare pito ha yuwa rusho bilore sateko yuwi ito koleni host puyani satepu biju woman hi kola chairperson Madam Salomi ne Poumai pani ngai mo ni na titli puletira ni lusita ke bukayo aliro women's chairperson Madam Titila women's chairperson host
Village Women Chairperson Madam Titila. Madam Titila, Yadakini Busa, oh, Lare. Paro jeti, vere wasu pulege, hataki lafio. Jero which chover di my powder on. Next, Women Secretary. Host Women Secretary. Host Women Secretary, listen to the harmony. Host Village Secretary, a Women Secretary. Kola Secretary, Women Secretary, listen to Kipio. Hi, Kola Secretary, Madam N.T. Elizabeth. Women Secretary. Next, UT President. UT President, Alero Secretary. Neharolosini host Youth President and Secretary. Nehadaki Busa, Youth President, Alero Secretary. Oh, Velamo Pare. What the Shubagis wasn't Peter High. Oh, Velamo Bupare. Stay. Oh, Toto, listen, Takipio. Youth President, Alero Secretary. Listen to Takipiko. Youth President, Secretary, to carry. Next side. Next, Kola members. Kola members, Putumato. Kola members, Putumato. Kola member Kola members, Putumato, however, Shono Vicalore, the Pore. Sako, Kola members, Notumato. Women Hini Kola so Bijukimato. Netarolosini has a talar review, Jovino Donitini. Kola so Biju, Hosi, Kola women's metal, members metal. Kola he executive, women executive teacher. Listen to it, so how many Talopisa Kalule? Hameto, Chutalometo hai, women he Kolas members matore, Hametoni Kaki, Hasamoni, Vaso, Mahi, Shiki, Shanako, there wasn't a whole wish job, Popata, the Lissokabe, Hameto wasn't he? Kalure, Shima Natidike, Popi wasn't he? Next, ito local pastor. Local pastor. Ito you Ramahini Vachipo, Kupujipu, local pastor. Tupolare, Hokon Tupolare. Mare Nebua Hakon Pilmo wasn't local Mave Tukola, no over. Color, pastor. Pastor so they go next medical team. Medical officer, Dr. Haluna. Ito Oinam VPC Dukajipu, Dr. Puchapu, Dr. Haluna. Oh, you have Velamo Pare. They got medical team matter. Doctor, silent nurse matter, 2 honey below the listening. Go eat away have received so with the Koabe. Doctor, silent nurses matter. Velamo Pare, Pito High,
或者收买别了没你今年不到 dutiful 小路呢 office 呢比外发嘞，是话是你收入收比如嘛，你到还一到hospital 了还你比外Oinam呢，你到话么的比如说 doctor 嘛到 nurse 嘛到说不到说一到 ready 收你阔别，你到还嘛打了嘞别就不漏不嘞，是天么？The more flowers we put, the more beautiful is coming. 第alibie，是不是呢？有一道还一道那些些 officers do deliver 不，些 do deliver 不开个，一道还为来来拜 Father Jacob 还 Madam Kosha 么这来马查了没到天么呢？一道一直就过来呢。lo so jubile jini save biju mai khamai tolibie samai to hai yi juji boku apoi sulai Father Dale Joseph hana hai phyamai Father Dale Joseph ne juro pumai peni ngomno tirai ne lusini hai tapa lapoyo Father Dale Joseph hana hai daiwa pleye diwatlo Bishop House ni economers Archdiocese of Manipur. Chu hanani Catholic Bishop Wings Nangi Vish Piban Bukodiwe, yet only Kaikula and Makulo, Color Father, what a shoma, Colivia the Puivasni. Next, Father James Dasher, Hana Hai Poumai. Ito Poumai Tidini, Veda Kaba, Nyaha Nubuke, Lama Village, Neto Chovle, Ani, Fito Hai. Poumai khai thì về sa cái Poumai nó ra vision nó show ni có lên việc về Father Dasher hai Poumai cứ đấy cái ni vợ số cái thì cái principal liam oh sorry lệ pin ni rap ni mani về ni mama Father Dasher hai jeme li jeme impoma mai pin ni rama bay Saint Francis Xavier College School, Meghalaya. Those show ni Silone Buni principal so Buni, Juito Poumai Pahina Villa Puisa wasn't Calore. So they go, Juro Matsu Shuju She to living here. Tell them again, Tigo Tiloza, Father Mato, Litsun Savia Puji Buju, you Catholic Mahini, Puchani Buju, P.K. Sol, President, Poumai Naga Catholic Mame. Hanani, you ping ye may not be gay. Father, my has a cover, jealous cast show very much as you. Calere, Colini, Kama Savecto, we wasn't just all. So they go high, Ito, in a pock code, you go moe, the Atalon against my bistro. Officers might tolly, leaders might tolly. Ipama happy polymo, put on polity, so wasn't he? He had Kaibele, Azilo Muhiti, Copiso, Kala, very many palala, Juini, Lava and Hussy, Hanny Kaibele Calore. Kalashure, Miss Elizabeth, Nanatashu Sutaza, you should know you alia presentation to be one. You had local metana presentation down to listen here, so don't put meta to Dilipia way. Tele tau tele kore, ana itanyo zia biju, naza jo tele naza velo tepanyo, ta velo biju ma kimeta hi, ma dao tele hi ita new mena, ngalu huju, ita new hana hi tele alihi, hinzapanyo, kanyo, nyanyo. Biju tede alie tede hana he nitawe muto shuju tele na nitawe muto shuju wa thao ni be nyu tede hana he nitawe phai ha pu yubanyo ngalu hoye ju souvenir ache ki puino shone ju I nyu be thausa nyu ko labe rara kai so nyu ita jo shedu super biju mem koshia mao puhi na tai tu dele pula de pino puhi la no na za popular za kalole no hana ha sanno de we no hana ha kau na ju
在不就是帮我搞那牛，给他们啥事就搞那牛，女们人们啥事就只摆就为搞那就呢啥呢？阿俩还记得说牛，不管牛别摆不就，一到女孩那些牛一到女孩那些不管啥别摆不就first woman advocate， 但那些一到但是就那阿里不来的 Marisana Rao， ma'am牛管那啥别摆不就Marisana ke na tashi ali popular zakalo le juju teli ita Poumai Naga mia professional line ta tali hinu vasonyo ita metaoli hi exemplary life hai pubang haonyo dolu buju shra shunga po be sudonyo new menu tashi na ali hai pinno we eskuzo ita special guest jo tala yu tili hi version ita Poumai mo puya biju mai khime to hi ita ngal hwan na te te check pula diwe rara kaisonyo ma'am v martha first president pina populism kalola ita nyo jabu ita ni do biju hai redeem our culture and identity dinana hi ni ita doza ngal hoji ita we pai pa we mutu shiju sana za ita poeni be a hasina sunyo ma'am Priscilla kishula pula zakalola eskuza ma'am sanaro lapula zakalola jo ita loza tak kiju sabana ne noe dau ita pai pa me loza subane skao nyu kolonio doju sanyo ita sabana son nyu pai eskuza velo homo ju meta za dosnya pujisule eskuza jo ita hi ve chipa avoi popule ju ita zkho biju Reverend Father Jacob Japa pihya na tete de pule sekuza ita Father Colin Velopo abiju zkho biju Father Dale Joseph pihira teshu na le pinwe ko popule zakalola eskuza Father James Dasher piha teshu na le pinwe Father James Dasher Dasher oh sorry Dasher eskuza Poumai Naga Catholic by Mary President Sol pula pihan na te dile puji sule Sol pula kalore sabane te shoma ngal huju new hahi velo puji bani kalo share den puya biju nana za asasa ne pu puyi bani solo za cholo za PMN executive meta hi te shiju na check ita puila den tuda boy solo za rara kaisanyo ita pi dilila pa miss new na nana za responsible kalola PNM executive
chú tao lúc mua phải đấy mà sự mà hay bây giờ các loại President P Dilila Pao, Vice President K Chuchoru Jenny, cái sự bây giờ các loại General Secretary J Joyti, Finance Secretary Kehitz Zitsu, Finance Secretary Kehitz Zitsu, Publicity and Information Secretary R.D. Priscilla, Publicity and Information Secretary R.D. Priscilla, Cultural Secretary B. Purnima, Cultural Secretary B. Purnima, Executive Members S. Kumari Mavine, Executive Members S. Kumari Mavine, H. Solomi, Assembly Affairs Speaker N.G. Sazero, Kahimbusa, N.G. Sazero, Deputy Speaker P. Lunaro, Secretary L.K. Seba, Advisory Board Karu Ngaizu, S.K. Tabitha, Auditors R. Hashiro, A. Sunita Paul, D. Ruth Dio, Kishu Populis Kalole, R. Hashiro, A. Sunita Paul, D. Ruth Dio. Election Esabeloza Belo Moshedema Dosuna Chopupula. Election Commission he Elizabeth Zaza, Miss Elizabeth Nidaku Ache Populis Kalola Elizabeth Zaza, D. Daliro, and Tashiro. Judicial Board Christina M. Tabitha, R.T. Hanaru, M. Tabitha, R.T. Hanaru, R.T. Hanaru, Eskuza, Organizing Committee, Matahia de Hananat, Nakoto Check Pujusula, Miss Elizabeth Ngalu para Pupukalamore. D. Joyce members, D. Joyce, D. Daliro, Ngalu para Alice Abigail, T.S. Mintun, L.S. Nusru, D. Jen, Sarah Jo, Kalore Subanu, ito new menu, Habanu Hamata, Juju Hamata, that should you na ache have souvenirs on a way, Tele Molujuvanu Kaloshure. Tertiary House Village Nimetana Sutta presentations Pivano. Joe Mashona Hino, special prayer Alisu Sule, Chief Patrons
donors meta jona su pisela ita president de lela na ta ko tulifo pil za chalo le wish to you que mai trale hin so bakali buhini kisula ke le se tai ni ke la de my son Jinu hallelujah the praise the Lord le bakas shabule my son Monday Tuesday hai jogo de weather hai tai roju tai shit la shiju tao li vela ji my son la ja shani tai la hai vanu vela monada ni zu cho bu de le he ji me de ni zu cho zu ni ve ni ramani so da ro de bani tai shit la we shani ji to so in fe pe bani ramai kyalo de ni ramai po shoe de ni jini po lai praise the Lord hallelujah de ni nimetoni shape bakas praise the Lord praise the Lord praise the Lord God is good God is good God is good mai sun ku bu pa kyalo de jote the jipo mai feni mai sonu jipo mai te de he je ka sanu Poumai Naga Naotumai sabana kyate Devanu jim to jo ha ka vis zaloe da mai sunu jo zu chani butili he nurse mai ha to te di he chief house mai ha to te di vani jipo mai fi he ha vani jipo mai te di Naotumai to fe mai to ha jo ku de te la te the ke sa re jo ngo ha chi ni li kwani mai Poumai vasua nyame to vaso ni ja shoni li te sakho butili he te la tawli pani te so de li ve relax oni sa vani shwe shi ju te de ji Poumai fe te de ha gathering sulani sa va ju na la she da po de he ha vani ju te de jim to ve solo ju has a thawani e de lo za ma bu she de ma ve te lo ma to za ha to en ta ko mai fe mai pu ko la lo vele da ni ko e ju ji ni mai li ji jo ba te le he ve te mo jo bola ana jo shoni pu to za kyu so bala ani ju ha to en ko la khe de ba ji ma to jo vo te le he Naotumai to ni jo Poumai vi chi ni Poumai ni to lo to va ni mo ju ma Poumai vi earn pusha sanar ka kyu lo va ni ma ni Naotumai to vi entrepreneurs la ni te la ji to so kha pa bu ju va ni Poumai to va ni jo ji ma to ve zalo we lo shi ni Poumai to hai ta ko mo zin la khe pa da request we hai ve ju ni ma to lo shi ni hai ta ko la pa patrons ma to donors ma to ala royal patrons ma to ve lo ju ma to te de hai ta ko la pa da ni ko e ji ma to ra mai so kha ji ma to ma so ve lo ma to ni ra mai so kha ko ju so lai lo shin ta ko la pa e pop mai pe yo ala ra mai ni do lo wa nyo thu lo ni pho la ni ha ga nyu chi lo ni so lai ji ma to ni nya ba da pa ka sin lo pu le ni to ni mai pe ju na the phe ni ji ni ma to hin do pu le ni ma to ni phe bu lo ji ni phe la ni pu le de ju bible hin Luke chapter 6 verse 38 ni po bu he de a hai chen so ni 2 Corinth chapter 9 verse 7 hin de da pa ni ye mo lo shi la he da ni ha ne pa ju mo lo shi de ju ha ni pu ya bu ju mai za Jehovah ni so ve ni pai khao so ve ju mai za ramani lo shi da ni lo sa ni ramani pai pu e de ha ne da ni pu to e ju ni pu to hi ve ji to so kha pu Poumai fe pa ni ve solo le ju ni no le ju ni da po de le pu to jim to ta ve kho de le he ba kha hai khu moi ve lo de le e da ni sa ni lo shi ni me to hai ta ko la pu yo te pai ni jo jim to ve conference ve convener ala secretary ala Poumai to ve team ha hai me ve shoni ha ve ni so ve shoni ji to convener so li joni solo bu ha to te de ramen pa shabale joni ji to ji pole she mai sonu ja ji pole ni me to hai ko la le mo je ko shi bio Poumai fe pai no so ve ni ja vu conference pa ve le joni da ni bu ju Poumai to ni pai joni kyo ni lo Poumai to ni so lai do kha da ni ji Poumai fe pai te le he Poumai to ni li joni kyo ni
了票不就还漂亮呢？把你背来就那咱们一直去报了些的，就还呢买手艺课哎，买手艺摆边就去报来，背开的不就还到哈手机来把你哈来买，背开的不就还呢特别呢，咱们你把你都理了呢，还没到背起把你背来就呢，咱们一手开课不来，就呢就river那买，啊那就铁路就买买是的不是的嘛。organization way pai job the bani jini amen popule mai soni pai bani hame to juni ja chi population hame to shrama mahi wa so so le jo ha to za pani ko thani ngo pani shu tarali so bu shid ma ve me pini ma ve ramai jehova ne dai ju te lo she ne dai ju te khupai ye ve khupai jo wa so ha to te de jini li jo ve ji program chief patron, chief host, royal patron, patrons, ala donors, my head of tea, the head you had to him velalu moju boy. Another my Jehovah, and okay, there is it a program he located up to the Nina Pio, Jinia Picula, the Pojo has a low journey. Near Lalo Jalovani, my so he put a buhanaza. Krista Ramai Jehovah, Niloshini put on a picada buju, Mu Hadaza, Nini Bible pocket Jungozolo here. Jinkaya gone as you will. Jinkaya paningo pani was we shoot and sojuma. Such a day the panivete hotelonu. Dakago Ramai, Nidajo with the Lucianu. Jim, my place you have wait ahead, you had a pani, Joe, meaning had a pass solajunu. Joe de la Vene, Joe Pomafe, my teddy Vabutel here. Pumato, Jimato, so capable, Joe Pomafe, so capable, Jumatoza. Pani Natia, so capable, Junu, Alarama, Nikia, Supulajunu. Payabujumate, there's a Rama near Shabio, that you tell a Vin, just two Christiani in your colo boy. Galone, Jehovah, near Dice Jogude, my Haju, Lushipe. Neoloza, Jinu Tapa, my Hitapa Mozunu, Rama, Jini Hinkoi, Saloza. Jinu Tapalaju, Poumai Feton, Tapalaju till here. Committee Matonu, convener new, secretary new, have any Mahita Vebanu. Zipoma Fejunu, the new Shahai Jew, with the Sukape. Pani also legend, also venue. Pumato looks so many Vechaku venue. Pumato Pani, Zipoma Vehas Jew, with the Pavebe. Galodem upon Jehovah, put on kill, listen your shabby board that you live here. Just sure, Christian, Mamma, just so Fabuju. Nichil line in another place in you to live here. Kindly with just sure, Christian, in your shackle way, Ratchik the corners to get well. Amen. President Miss Delilah, Nenasutasa Tashu, Shila Pimedono, Viachi Popivano. June next, ito presentation dauduli chino maboy ten executive metano taku tulipo pilizo chalole. You shingo mo shile you my taulibu was no taku labwe kalore satipe apite pai telepe was no. Nimetanu je soe. Ye hai right when you bog and you my bosha I may do papa you my Aliasulusokemoe. I will have a go at you 1987 he Oinam Hill he AK-47 Kata Kalole Yetagopo Moe de la Telola probably. Direction Mr. Paul Leo, ex-president UNC. Punotako Jito Puma very second, Ahajenasano P.A. Teko, ex-governor, Naga People Movement for Human Rights. Also, Jenasano Ngunguhinu, not to my Licia, Veles German Suano, not to metos, have a paw, not to my meeting Hanahi, Goal Tavelo Bule, Danu, Tavelo, Buju, my Bujuza. Tashotel in Hini Nimetako, Nutumavi, Lishi Jana, Acheku, Pupioda, Quabwe, Nimetota, Vebina Takupina Kashule, Nuna Paso Buju, neighbors of Buju, Meto, German, Nui German, so Buju Meto, Bue, Taco Popio. Angujina Sano, Chief Guest Team. Chief Guest with Team Meto. Chief guest we team go there, would you palm metal, Nimeto
hai ta via bui de bui ta ko pu na kalole chief guest we timato nimeto da ta ko laba we yuzo nimeto venile du show boy da yo de luzo no to my lini ve chief guest ju paki no to be security no to my bodyguard hai or no to my save pe ne kaloe da nimeto yu singole da ko boy ane nimeto ta sho te lini ta ko fa na kalole kalau sore mai hai tau hai jito we you chief guest super buju madam we security mai tau hai kalau re ni betonyo jito we lesia ta ko popi bana jo jito mai jo buna hana we bumai leaders mai tau libwe sakhamai tau ji hai jini cho popule thashanu ni me to tile dile su mane ta ko popyo e jo bupya buju hana hai jito da radde jada radde Allah ta ku khai mo da khai mo ju mai alinu jito mo bi pnmv president so boy p delaila pau mi hana nu president so boy rakka thulare president miss delaila pau vice president ke chucharu Jenny, Finance Secretary, Case Zutsu, Publicity and Information Secretary, R.D. Priscilla, Cultural Secretary, B. Purnima, Tapuga Gigi, Tasha Jonathan, Haid Salome, Assembly Affairs, Speaker Angie Sazaro, Speaker Angie Sazaro, Deputy Speaker Ilunaru, Assembly Secretary L.K. Seba. Tashata kupina kalole. Advisory Board. Advisory Board. Haits Karungayu. Haits Karungayu. Haits Karungayu. Mopare. Auditors. R. Hesharu. R. Hesharu. A. Sunita Paul, D. Rudu, Sani Zakai, microphone Kukai. One. Election Commission, and Thesero. Judicial Board, Ma'am Christina Daharu Zopo, M. Tabitha, Kalushure. And then Organizer Committee Meta Chokupule Takupo Habina Kalushure. Elizabeth Zuzu Convener, Yi Zuzu Tina Luzotore. D. Roslyn, Secretary, Co-Governor. D. Joycey, members. D. Joycey,
Oh, di deliru oji. Dali puya. Kalau sore, cuy have puya. Alice Abigail, T.S. Jane, Alice Nasaru, D. Jane, D. Lunaru, Sarazo. Computers. Nakuru Lana H. Premi Mazamo. Mazamo di ma mazano di novitale. Recorders. Helen Cole, recorders. Ke Rovinike, Pikane. Song leaders. Pastor, ma bastard in Winnie. Huh? Thirty-ga. Vanema. Oh, Ashai Vane. Did you have Poumai Titi Hinu? Not to my he France song leader, Koi Master, Koi Mistress Nine. Kalosure Puno Haga Puma Egypt Pivano. Kazuadi. Elizabeth Kodom? Yes. Artist Kokore. Artist. PK Jetsune. PK Jenima MZ Tsune. NG Chovune. Ni me to lume ba ti tha bu ka losle pi shazne Vernalin sahena Omega L Terisha TH Lucy Rao LR Marina Sonila kata ko Marina Pumia PK Vasonila SH Hagar P. Helena Rekina Mai P. Helena Helena Rekina Mai dabe Dolune Thomas S. Sangla Jasuru Romai RV Movila Vomila Kalau sure ni metone AK-47 bechu tu bivana
Kal shore melam dalero nano tashu sut tasa tulifa subivano. Achu mashoina ito special. Ali. Ito hi date we pui south sound system ho. SK Selok and Mr. Amang. Pu ha na tu tiling ole de pui ta ko po na kal shule. SK Selok dah weh. Selok and Amang. Kalau sure Poumai mat zapi piso. Varnalin ne ko tilifo pila zata lole. Amang. Aku lon tata begini ni. Aku gini nungsi begi kudul. Hai wah itu Kalau sore. Hello. We show you cookie the near. Poumai Naga Naotumai. He's a son of it. Kapwel, ipai lo chilo, inusu kemai. Alu dengau kwel, ida kelai, iye do kwel, inu ni hiza korai. Will this so river in you so kema do hajere ajisu do show do ne do mo ju yesu kapwil alu do no will the day they Poumai vì hơ hai chỉ xuyên đi sơ rai cho khi dân yêu chỉ cứu bù ju hai Jesus risu ju để hai lỡ cho they take the lead. They take the lead. Oh Jesus, you knew me. He's a chorus. He could will. This is a river. You knew so came out.
修多留一朵梦，就一束可不要，阿绿的我不要，对这对了你，对这对了你，你一口口啦，一口口不要，阿绿的我不要，一定是开嘛，都还着人。继续，都修多留一朵梦，一束可不要，阿绿的我不要，对这对了你，就一束可不要，阿绿的我不要，对这对了你。So listen, so wabivano. Music has a poetry of its own, and the poetry is called melody. Music is a divine that fills the cup of a silent. Theme exposition है it our Reverend Father Jacob Chapau, Principal DBHSS Sisipur nasipile taku tulifo pilzo tralole. I think I'll use this. Timak ke tidak exercise so khala ya so ka ro le so ra me ko loe ka he ku chuna hino sma ko sho buju e ko metavi ko metamem titino sma ko zabuju Madam Kosia Mau, additional public prosecutor, additional government advocate, government of Manipur. Ye kala former presidents henichu present vulo bukameta. Katsakuchuna suano opinion Poumai Naga Naotumai mi executives. PNM Conference Convener Ms. Elizabeth and her colleagues, special guests Memati, COLA conveners, COLA members, Reverend Father Dale, Reverend Father James, PNCM President Jasol, and PNBM President if present, and executive members, catechists, pastors, officers. I saw one of our ADC member here, Jateko, intellectuals, donors, public matter. Nemeta kale moderator no bakupao ya give people ki request bakupak boy stage him buji mezi press pia piko dakaka o nemetoji patesu maka fo stage him buji mezi cha paso nemetote bosu pa timaka boy thona bakupako le ha ano gometos bakali program hejuju dia program hejuju via Poumai ni to me heju hu za buju hai metalino ti sha ti krisuma ajima tsma chwa taku ye kala the conveners meta local organization conveners meta mem tite so just no ko meta ne meta sumo viwe jan mem tisu bako phala ne meta so to so bako sumo ve ja bako phala je Nemeta shijo powder to lipstick to te totally to zivile moi. Bako pata taideshi powder to ma lipstick to ma zesuma zivit tabushi yameno poe
It's was bakali some ve jano. Let us be grateful to them. Do. Pometo some ve bakali bago hago dale she. Ayo so masa wait. Ayi be masa bele modo. I know about the mule bed in the bele mo de bele mo. She some of it la bago pale she. Medley ko pami tebe na medley. Okay, thank you. Bakali 2014 he Purul his no Poumai Naga Youth Make Conference Kalibua Vuchi Popeo ja Vuchi boy. I chip ma chia pakai vakuta pa hake metalishi as father ne chipon with color vu ahi ba hai mo ayo Poumai be we said then this one mona suwa po me in wafme tale he buangwe I wafme ha I wafla ha molamar puwe ano wafla nasa pulai mi sheme la nasa pulai izeme la nasa pulai I tinjome la pulai zo vi pula avi pula ha nemeta vejen tak pomala ano aisa pume ai ha pula sola je nemeta hisno ja pa bisno program hajuvia hajudia Manipur hisno chief minister kalivua minister me los no village na pume me tu vua zebuchin hisno team exposition muti shojo depe vas no come vua zebue depe vigis no depe artais no vua zebue chi chipona neno ita hi pa expose ita hi pa suma ngopio pa ma ngopio ra khokha ayi loz I feel so unworthy I got lots of cramoy, Pavu Juhoy, Papa Neme the Castle Hoy, Svasno I go, Kamotoy, I feel so unworthy. Just like Prophet Jeremiah, who said, I am only a boy. Prophet Jeremiah no game no nehivu neho game chipomo dokeo ya pabuki Prophet Jeremiah no hey with that sentiment, Prophet Jeremiah is nemeto kasuho and matsuvuku limavia. Topics no vita that together. Topivita that together, which the piano. Katsumekali. It the Poumai Tidi for his no has tawujimekali. Zinita wujimekali. Mafoto lihada go met the Poumai vi haso. Poumai vi pedo, Poumai vi lo, Poumai vi ko, malo se wo ju ka tsu me ka lino vu, ne me to hi team na hai exposition so you go. Vit le mono. Ai sumo ju ngomo ju ta lu me ka ne me tu me ka lino vu exposition so le bu ne ji. Kamoe anna ne me no chance bi go was no from the bottom of my heart. I vi mali tu, I vi tsu, I vi rafona sufuku, I topic redeem our culture and identity. Our culture and identity. What happened to our culture and identity? Redeem iwe. Okometo vi haso, okometo vi tsudo. Okometo vi kashmame. Nepume, aipume, si okometo vi culture, okometo vi haso, okometo vi kashmame na hai. Redeem sukheo imeji. Redeem ji deye. Redeem ji si fokudavulo. Sumo sokuheo. Suma dibakeo. Suma sokheo. Suma vikeo ime redeem. Zihe loza. The topic suggests and topic represents that something of our culture, something of our identity, some good things of Poumai-ness is being lost. And that is why they are telling redeem. Topic chu Poumai to me the has Poumai topic teper tokhe. O cometo Poumai nano. Halimais no mahabu mo. Halimai lis no mahajupai. Maha chilele, telele, halele tujupai.
Te mas no pumeto no topi to ke. He china he foko dalo mo she, foko da kheo yima he topi je. Culture. Mama ti the person mem ti so everyone has their own culture. Mama ti this no culture is a way of life for a group of people. Me pamutoli haso so jo za jo ma cho lo jo su. Culture is a way of life of a groups of people. The behavior, beliefs, values, and symbols that are accepted by them. So that is culture. Culture. So culture. Culture and identity. Kana show identity na de pula hin identity. Of your identity. Navy identity is your culture. Nema ne debe suchi match na ji kata mashiloe chuloza kata puvungoe chuloza Navy kashama me avi kashama me Navy culture his no ngaloshi cultural identity. Culture yakala identity chena she fodaloshi tena he kalie salamino pojo loza. It's like the same coin of two sides. Culture, yekala identity. Svas no come the culture. Cho topi thin kuchu sole che. Topi se culture, chena je meta hin a share so culture. O come to vi hasso, o come to vi kashama me. E te se yo come no meme te so na follow a job buke identity, cultural identity. Chena je te hin no pai. Ano culture, cultural to redeem our culture identity. Kime make sama ya no buju, eu comento vi pume culture na shi. Forma sogeo, forma dikeo, forma vikhe yum he. Eu comento zo pume not, je veux pume not to me. Zo met to Miss Elizabeth na buju 2000 metu ka ha tripungu expresso be ano chu metu ka tsashi la kwe shu jo chi be metu pungu kulena na po meto po mo he organize me me je vois ça no e ko meto pume vi culture na he suma di moshie suma shu moshie soko la ku moshie ya no vu adzabu ke e ko meto chu e ko meto vi culture pume to vi culture na he depe so ko meto vi pume culture suwe chi ko le she. I know nemeta himponiji. Culture I have divided into two. Culture I pakaya so da dukeda. Culture. Oko meto pume vida culture. Fame ka tseme me talibu ma jinga we. He pume oja me ka tseme me talibu we. He father me ka sime boy. His no intellectuals me boy. Nemeta I just know so shobwe pume to culture. Do me culture hai. Culture. I have split into two. The first part is intangible culture. No hitos no ngolo ho. Ko bas no delo ho. Mers no tuve tu shioshi mashilo ho. Teno intangible badelo ho ju hitonus no ko ngu chalo ho ju. Kalahana shi ju ngu chalo ho ju intangible. Tangible culture, pume tangible culture. Hitono nga buju. Katugoso. Food habit, dress code, sabama nibet nabeta. Tano taka hesu ko ta mosho kule. Ka rele hino. Okumeta vi pume vi culture de kinsto mahata busawo. Mahabu obu masawo. Mahabu ho chile tu busawo. Chi first thing I know point ka habit prayer ka rehino intangible part. Intangible part of the culture. Bas no foko delo ho follow ho buju hena have bas no delo se follow se po me visa. Ano te just no mo ti shoju. Hitos no ko
ngelo habuchi just no bas no ko delo habuchi mas no to vie tu sheshi ngelo habuchi just no muti chocho ko metavi pume pame vi na basha ako me hibwe pume vi culture ka re je le so it me pume vi culture pume pame his no ko meto fokata fokutu kata buchinas de all these intangible ako meto no ko hinton de lo hobuchu ba de lo hobu ako meto pume vi culture na ha can be summarized into just one word called values. Values are more important than the matters. So values, pumetavi, we show you culture of values. First point, honesty. Likachu, jano buchu fafla pula hino honesty. Here kata patoi lah hai. English there is a punch. The punch word honesty is very precious in English. Ano pula kata pula. Honesty leka cucu honesty. Aku me pume. Maka cucu si mesi pume si. Pume si ka cucu to jano truthful to jano sincere to jashi pume teme jata si. Meno hai na pume si deki no ma shiloe chuz pume hai a cucu to. Chika chupoto, sika chuma chito, you know. Shajins no meno pume jama shilo she. Oko me pume, me hima da mo she. Me vie ko voto mo she. Vu probeta, rashimara beta, tozi beta, la dulo vahikos no, kecha chabo, me le kono ko vota mo she. Oko me pume, kia chabie tuja mo she. Loka libum te. Oko me pume, pusha sana chabi tuja mo she. Deva no kai. Pume hai meka chuchu chi ime she. Pume hai madaji me mo she. Pume hai meka vi she. Asvas no pume she. Meno zima kwa. Meno lishia. Sheshe. Am okome vi pumenes. Honesty. The kuga. Luka chuchua. Me vika chuchua. Pume. Okome pume. His no okome to. Chokome younger generations. Okome bahinku lobuchi. Okome tanakata luka. A chuchua sherho. Ma dazu shaki so sherho. Me vi kovo so sherho. Me ngo chara me ngo boji bo sherho. Te ko bui lo zi topic nas no redeem yimuze. Kale ko me pume vi tsika vi la ka vi do ka vi na foko dale she soma shile she soma sole she soma vile she me topina. So must know come the first point intangible values of Poumai is honesty. Okume ta volo zabuchu na mati tisno matsama chole she honesty jinaji. Achuchu to ja sho she Poumai she. Ne chugo de achuchu to ja sho buti ji. Ne chugo de mehi madama roma me vi ko voto ko soma. Meno ne luchua ne no me luchu she de ji. Ne chugo de Poumainness. Chivi value quality se ne hibwe. Kahe ku chuna suwa no Poumais are simple. Salah in simplicity. Poumais ji puswa bodia wafla him bodia yo puswa mengu me nigle kru ya no me look down so no me be ngozi kru ya no te beta so mo shi Poumais ji metsma khota ja shebo shi simple kru ja shebo shi Poumais ji cho Kika vika lisoe, ete si ai kika vibue ne kika shibue ya no. Te beta bue. Ai pusha bue ne pusha hai ya no pusi beta bue.
ai katuni ne katuni moe ai hasse ne hasse moe ai sabama ni ka vibo ne sabama ni ka shibu be fuzi beta boe ano pum ukume pumeo ukume pumeo pumeo te como je pumeo sempre que já na chebe je atenção katsino hospitality vaku me shudzibe me mashusa me lisisa me taku ma via lebuki me ma sho ma via lebuki chagu ma sho lebuki ite pumeo me lisisa se ite pumeo ne kakame ne katime ne kavime ne kashime ne singame ne kojame ne teme ne peme ja sabo moje ne ma via lewo ne ma sho lewo ne chege lewo ne degiso le ne te kushi kuja pumeji vita jana meshu ma shun vita oje pumeji ano chu ukume kato ye ai vi de ne shevi ai di de ne tevi ai kini de ne kato havi amashavi de new society ka le tevi pumete como je the topic is inviting so the topic theme na no position ukometo pume vi quality ka vida se fokodale she suma hule she suma sole she suma dile she she was no pume je pume welcome everyone pume she mela rejects ko tamo she mema te is no tanho zero she pume she shingama ko jama makuma ko lama pume she lishi she point number padde social life pume life was full of social life and full of cooperation and unity. Social life was important. Pumeo, kaleo pumeo. Pume je kata shai sen pume si. Pa mu so a jo shai si. Me le ko te pa na tepe me te ho tala ta mo si. Do kalia so ki sinana pume no kasapu khano vu o ne vi so mo chumo he o vu su khao si. Me kalima via tout zi ka to so mo fo ti tu vu tu ho bu de ji ka ji to ka ji so she me ma te dis no ma vie jo she me ma te dis no die jo she me ma te dis no so jo she me ma te dis no vie jo she me ma te dis no so jo a sa jo ka jo she pu me she cho tu li he ko me pu me ka ta shwe point number hard work. Pumas are known for hard work. Pumeshi kata jinsu pumes ane meno mashiwe loze meno nehan as hana ha pume de he jano shudzi peta hoa singa peta hoa maku kola peta hoa as hana pume de he ji meno mashilo shi dekino ne pume ja mashilo loze neno sotto soa ka chuchu ali khis no pa madasha shamano ava suchin no pa she hard work ava to kama ava tho ma soa ava sotto to jin no as hana pume ju pa jameno ma shiu she pumex are known for their hard work pume loza national highway his no cut off Maume, marame, me ka krimel ko me national highway ko me nuhi pume ti dihi vumoy. Chuko te pume ti dihi national highway ha hi. Si vas no pume ha ma vya to chano. Me jis no hudzi pa, me jis no kokerdzi pa, me jis no hindzi pa, me jis no ma vya ko pume ko me pume po me shi shi.
是不是我们部门的去干嘛？别是，是不是只有我们部门那么些地上班的 officer 部呢，哈司令部呢，去不直接不？部门路子，干嘞路子，都那就是喏，是的被就是喏，干那个就是喏，像喏复古丢打开喏，说都说复古丢打开有些，我就马上还打某些。只有我们的 younger generations， 我们的部门搞的是不啥？我们没得了路子，如我如什么哈？如不像我是叫什么哈？不像我们是喏，没得了哎，得给什么哈来还是叫还的嘛？这不会 ？expenditure no income 就是喏第二事情。当时的部门搞哩，部门他们拿到哩，我们拿到哩，当时的大好，阿发说的是的 ，official measures no，minister measures no。IS official measures no lifestyle है देश पैसा खुचा में देश में हाजी जानो दिल्ली में फो पुंगबु में फो क्यूबु किबे खाबु पैसा हाजी या खाबु बुशी मैं तेरे पम है पम में younger generation ते को देश को में तो को में पम में hard work या कला मा कतो का सो कि नी को तुझे ना को में तो culture तो ना सी महाता आम है ते उसे लिमिट फैक्टर मु है पम में कली अब कली सो first salary ना है दे मैं first salary na have fuku me paso asala metali los first salary na have fuku charging college na metali first salary na have fuku smartphone shabushi को में तो पुमे भी culture है hard work में समझ नते ना बुआ high को में तो hard working people or not. Number 6, Poumais are known for generosity and sharing. Poumais ai bui de si kisana pa me tisu bu be si kale si kisana pa me kali kato so ka vito de si give me te de sa jo to be si me kali rashima kali fu de si me ma te de no ma sa be ka jito be si me la jo ta mo si me la rashima beta kato so vu pro beta jo to ta mo si me ma te de no ka jito bu si Pusha hano so lutu lo bujima so to ja shou ka to ja shou Poumai hat the shou Poumai culture hat nai. That is one of the cultures of Poumai. Poumai hat the kukra kali lishia kali kajitoa mekali aki vis no mekali no ho so maraswa Mahasua, Shukali, Mahakanakali, Kata Sutaloza, give them a day, there's no Fukajitoa, Masapi Bushi, Pashajo to Bamushi. And a true come Poumai got a day, full of corruption. Katano Mada Vale, Pu Okotukali Mada, aha, I can take you Madale, Tell Madama Dile, tell Madama Sule. Te beta bushi cho te wode si chove ku lima viai o come to vi Poumai culture te ko moi. Number 7, good moral character ma vishe moment fu la rushe ano Poumai fu likuma chishe kashama chishe yano me vi comments kalibu me cho vi icho ito vi generation o come khanya ano Kulome lome nito putu kasapuka kihiliku hai la discipline buto la gap khato la machisha Poumai lo zi machia shije Tonghi bushima Delhi bushima Bangalore bushima Mumbai bushima ai Poumai de go meno ai Poumai ti si Poumai hi madashi Poumai vi la character la Poumai vi kashma me vitabu meno tsma ko tashe Poumai chuchu ko tua te ko masa te ko bu masa I just know ngum viebwe. Number 8, obedient and respectful. Poumai shi mechisen vitta katsime chinsen vitta katsime kupua leader mechiza mavu mechiza shapashi mavu no oh
이 대신 맞추. 이야 이때 비기고 저 누히고 저 이피 뉴 마부노. 바갈리 마부노 사 이때고 순노에 finish. 뿜에 같으면은 어그메 뉴히 같으면은 어그메 뉴 리더면은 어그메 뉴히 마부면은 따나 순노에 이 대시 순노 보면 따나 수수시 이 대시 지스 보시 따나 수수시 이 대시 크부여 보시 따나 소래 뭐 이 대시 소 뭐시 따나 소래 쳐 이 대시 소 보시 아 대시 같으면 쇼 같으면 이 대시 뽀뽀 같으디 아빠 같으디 앞에 같으디 우자 같으디잖아 같으면 레시피 뜻이 오코메토 비 제너레이션 오코메토 비 추툴히 카크셔사 같으면 달루면 메메티스마 디크 같으면 달루면 메메티스마 저크 레스페 하지 바바 스마 코쳐 하지 바바 기니메 크부 pashakabume kupu our respect to our ADC politicians make kupu ya shaboshi kume juda tulihi metale ana pume kalete komoshi number 9 fear of God pume he Allah so rame kupua kale lozi Jésus Christa Ramme, Rafomachi, Jehovah, she said Tomano. La Ramme, and a creepito, the Ramme creeper. Pume. Ramme creepuano, then I so noshi, then I so moshi. Ramme, he told me here, Ramme, civil to moe, and so to the Gina. Rito, Gina, soto, respectito, and a creepito. 또 저는 기나해 도하마나 했다 또 잔다지 뿜에지 도하마 그러면 뿜에 도하마 전에 따또 지지 그다 this 따또에 라메 그거야 라메 스마코와 라메 리시지바스노 조금에 도하마 수크야 크리스테메 수크야 Baptist, Catholic, Revival, Pentecost, Sabbath 그가 보면은 라메 그부지 그가 오고메 도하마타 또따또 모이 산데기야 저스카니까 까니모베 산데 비주 바지키오히 알라쿠 마츠즈레소 타운시티 힘부지메 타운시티 라메 하보 누구 라메 부 가도게야 안 오고메 뿜에 때 그가 뭐지 Number 10. Poumai values are gospel values. Okume to Poumai no so buji mati iti okume Bible ni bukre. Katsume respect biushi Bible ni bue. Poumai ka chucho hershi Bible ni bue. Poumai mehi madamo shi Bible ni bue. Poumai me bi govoto mo shi Bible ni bue. Poumai me li shi se shi kali sabama ni ka to sa kaji to she Bible himboy kale pome Jesus Christ smoso Bible pome ba hinvulu moso o come pomeji Bible vi values Bible vi culture Bible vi hasoji o come pomeji pomenes himboji o come the pome vi culture shi tenai teta he ai chune meta hi culture pome vi values himboso poni topic no position Poume da poume vi culture, poume vi haso, poume vi zido, poume vi lana, suma dileshe, suma soleshe, suma khileshe, okay? Jo values. Bas no ko delo hobuju, hitos no zevier zeshe ya poloje buju. Intangible values, 10 values. I want to go back quickly. Ko togola so an choko tangible part for which all of us are thinking about. Tangible part of our Poumai culture. Okumeton hitongolo sabuju, badelo sabuju, mers no hitos no toviju sofiju, mashisabuju, okumeton Poumai culture ka early so day dress code. Okumeton Poumai na, owe kaleko do pupumeko sabama ni na moe, and okumeton Poumai he, rameno lishit
tàu bia ramen nó chỉ cả vết thổ bia ramen nó tôi có mấy tờ hi khu bao nhiêu hàng số mọi người bia anh ấy tụi mình bố mày vì nai rồi nó có mấy tờ bố mày vì na sĩ bùi sao mà ní sĩ bùi bố mày về sao mà ní sĩ bùi bố mày về sao mà ní ta li bùi anh ấy có mấy tờ bố mày lo gì sao mà ní ông có lao có mấy tờ vì culture ông có mấy tờ vì traditional attire nó he mà lỡ su chỉ bắt tờ phải ní tờ patriotism bùa nâng ní tờ nơ hồ khát tờ wa dù vì program hi point number 5 is nói thôi chứ cái đó thay chứ conference tu li hi Poumai no recognize su cái ta ju sabani no ban no khai bể lại cái thôi cái này thế cũng một chút dù cũng một các khởi vụ là sao đó just example cái lý đó thankfuls look at thankfuls with every part in the world you go maybe even in the moon later on if they go they will carry one thankful shawl because they are so proud of their thankful dress look at the Poumai traditional dress hai mà lo subue это же мати сузеве крудзов traditional dress качикали паву Poumai every year one new dress is coming up every conference ka bulushi Poumai na sabamani especially ni to maybe mani kachikali pav very good creative anna okometo Poumai to re matsu tsu ni to meto re Poumai vi sabama ni dress kali. One dress should stand out prominent in such a way that wherever and whichever place you go, people should recognize, oh, that is Poumai. Tangkume hoppe abeta ho huna tangkume chi mashi habom he deva no kai Poumai sakohana bawe Poumai sakoha. Okome de Poumai ji sasak makai shu kerbule. Sabamnisa makai shu kerbule. Kali kahali, mat tseles kali kahali. Hana Poumai vie china tsa to son okome da kha kali li shile she. Okome de Poumai traditional dress to me fine for lushi, you know traditional dress hobo. Traditional dress vie kana press pilushi, you know traditional dress hobo. Okome de Poumai dress is bit toch. Hana Poumai vie mo me vie sama Poumai vie tuwe. So hana tangkome no fokaya te machu. After some time, after 2 years, this will be belong to Tangkul because they are using everywhere and they are giving to all the VIPs saying it is Tangkul. Huh? Oh, please, those are recording, huh? And Poumai with dress. With dress lishila. With dress patriotism kalibua. With dress kaliha best dress. Poumai representing just like our national flag. Just like our national flag, we must have one traditional. All the dress are Poumai dress, very good. Ana kaliha prominent kali kemo shejai. Matsus lesu women the hisi request ke. Atesi kahe ko chuna sono songs and dance. Two hataka hapa 2 weeks ago. It Tribal Affairs Office from the government of India through the government of Manipur. He's no Manipur. He's no tribal dance padde kali ko doba kheta jmile. Manipur. He's no tribe padde dance padde ko doba la no. They will record video shooting sule TV thole internet website thole ano thoeno Manipur Tribal Welfare Office in khale etisi All India Tribal Affairs Ministry of Government of India his no khano anywhere we go hana Poumai dance ma hana Roman dance khale you know Manipur ti hi India me no dance pat de ko do ba muje and so fortunately rafit no Manipur has you tribe has you buju for his no Poumai dance ko do ba
Miss Delala here phong su vuju pai, Miss Elizabeth here phong su vuju pai. Ito pian Poumai Naga Union here phong su su pai. I here phong su vue. Hemeta ava ribikai do. Nemeta ava ribikai I here phong su vue. Father, nemeta Poumai shohi, Poumai vi dance. Hena Poumai vi dance, the best dance Poumai vi dance. Kuma labule ano Poumai vi dance ka vikali like mizo dance, bamboo dance. All over the world, bamboo dance is mizo dance. People know. The Kuvano, Poumai dance kali, ito tribal affairs government of Manipur, India through the government of Manipur, his no Poumai dance kali drakare. Then I had no professionals men of video shooting so le, video shooting so no internet hit or website hit it will be in India Ministry of Government of India of Tribal Affairs in Kalai. It will become the history. It will become a record. It will become archive. Ta fonsu vu muhe. Poumai ji, hena Poumai dance hamuna. Wafe me vi dansa Poumai dance. Vo me vi dansa Poumai dance. Purul me vi dansa Poumai dance. Phabu me vi dansa Poumai dance. No, halima halis no. Chu marine me vi hai war dance. Latte kono dance kali. Hena Poumai vi, just like a national anthem. National anthem kuga Poumai vi dance kali keo, to revive the Poumainness, the culture, just a way of exposing the theme. Nemeta hisi ta request so bue. Poumai vi dance kali, Poumai vi lu, Poumai vi lu. Cho ito hebuji mem ti. Poumai vi lu traditional lu kali folk song kali sule is the go. Mekyo go parliament. That's susi me. We are very quick in learning Western song, Western music, Western dance, Western dress, Western. Ano okometo Poumai vi dance, okometo Poumai vi low. Kale Vernalin no ku English locally pula his no paso to so pim de lidet term de minivit art have it term. The kuvan okometo let us promote Poumai vi dance, Poumai vi low, Poumai vi haso, Poumai vi basha, Poumai vi haso. Poumai vi prominent kali dance shak ma low shak ma dress shak ma festivals. Number 3, festivals. Poumai vi ni. Poumai vi ni hai, it is not paganism. Rather, it is glorifying God in every action of our Poumai festivals. Okumeta Poumai vi festivals ni Poumai vi ni. Tulu taule hiyo okumeta sasavutumo ngavutumo havava lars chevava lars mo chevava dohama tacheva tamo chevava cho dohama takhe yana Poumai vi haso Poumai ka toso Poumai vi ni bedashi setan vi be khado tatale tete ko tulu taule hinte ko ano Poumai vi ni Poumai vi ni okumeta nakha taluka madomoshi sumoshi. Let us revive the festivals of our Poumai traditional life. Okumeta Poumai to vi Poumai new community kasapuka new vi kale Poumai vi ni na hai okumeta soma di soma so soma vi malushi. Devano loze kale loze Poumai hai festivals. Festival is no rame kushum hai rame thom hai. Cho okumeta festival is vogu okumeta rame thom hai. Dishu thom hai. The equivalent of festivals, Poumai vi festivals, Poumai vi ni beta hai. It is not Satanism, it is not paganism, it is not animism, it is to glorify God. So must know ni beta hai kometa supu suma di suma shi animeta hipoe. Then number 4, food habit kato kaso. Poumai vi kato kaso it is metale. Poumai vi Poumai vi kato so it is kaza polonari vela kaza ko polemo. Ana kato kaso. Poumai are Poumai people. Kato kaso simple. They eat simple food, healthy food. Kato kaso la mumalat kuju ana vit tauju do his no pra his no rupe his no follow nglo tuju kato kaso to shipai. Sivas no Poumai alie shi chamoe. Shashma vie Vasovie, die so soy.
ano cho ko me talukha pu me talukha, what is our food habit? What is our food habit? Cho ko me depeli su tumakawe, depeli su somakawe, depeli su zipawe. Ako me pu me vi food habit. Na ako me ve kashama me hata ke vu tu echo. Ako me pu me vi culture, pu me vi hasona ako me maha tu echo. Kato kaso. Teshi pungu language. Ako me pu me vi la. Ako me pu me vi la na hai, so to so ako me encourage so. Ako me la na hai ma dumo she she. Mema ti tisno for pume katseme talim hasmem ti tisno nameshi English mado Hindi mado Manipuri mado bakala ne pula mado ya pakhamia pakhamo. There are altogether about 7,000 languages in the world right now. Choti de pohiwe la thuchanne shi phobuje. Out of these 7,000 languages, at the end of this century, chuma for tulia, mafo tuha, krikaha makaka libwe, chuma for tukaha, mafo tukaha, krikaha chokfo. Be this century, hanavi century kwajibe, katolejes. Less than 40% of the language existing now will no longer be existing. Chogo lama lo subuno lato lishi ko hanavi century hajibe lashi ta hatu kreb leshi. Ogometo vi la pulan he. Oinam meto no la kalisue. Tenashi oinam me la moe. Tenashi pulai madoleshi. Da pume manti disu oinam la mandomoa. Nobody is encouraging, no parents is encouraging, no intellectual is encouraging, learn local language. Everybody is encouraging, learn English, learn Hindi, learn. Now, all are speaking about learning French and Germany and Spanish. All out of 7,000 languages, about 67% of the population speaks only 8 languages, imagine. Ekumeto vi pume community, ekumeto vi pume la pula na hai, suma di suma so la sme ha ngume ekumeto vi pula na hai. Lohis no, dances no, chipahis no, hansohis no, suma di suma so mulos, ekumeto vi la na hai chille tuble. Pume program kalibu, de pela su di peve ye jo, san la poshabe, makila poshabe. I know wafula so pula so bige me adale chumo mame fada le vude he ya pobe devo no kayo come to pula tipe mo jibas no avi wafula pula jini me to mame na pomde aya ba hakali heni program bo wiki purni program bo wiki purul men no ai ne mame ya anoka ya ba khali revenge for la ja bo mo he revenge for la ja ke purul me fada me le wafumi ki vu maska Wafim give maska povia purul mela to supie e wafim meji me adali bahata moi mo tega ai no kuna ya no mo ne maram me o ya no pima no revenge fala ya we ukume la tipe mo pula tipe mo tankul me just example plenty people may be there 100 of people may be there. And now, if 2 tangkul come together, they will start. Oku me to go pume me makaiba me shawba English oble, makulo English oble. Sanapatinya lo budita makula so kawe. Delhi pume naga student me muja Delhi his no program so mo hai English no so bo. Mumbai he pume naga student program bo English no so be ka. Já pula susuma kaya we. Pula na hai come to sumo sus. Mema titis no pula sun hai encourage sono. Pula na hai speak and spread as much as possible. Te mo te come to pula is on the way to extinct. Pula na hai titulare. Teaching number 6, stories and folktales. The po mevi ko po mevi
story de me vi ko de me vi ko de me vi ko de me vi ha so na ji ri to kha no po me no to me na me hi po ma du ko no te ko mo de ji ko me to de po me vi ko ka la sil mo do ko me po me vi folk tales po me vi ko po mo new la ne me vi new la ne vi new hi a vi new hi ne vi new ko ko to a vi new ko to ju sil mo na va fa me ka kyu kyu shi pai ji ko he I ti da te wu gi class 4 class 3 for new hi bu gi lai day you know va fa me new the two da bu gi be ka tsime no po chu chi na di no chu almost 20-30 years chuk shmo I ma ngai ba mo na yo ko me te pu me kyu shi fu shi pu me kyu shi ba shi pu me kyu ko me no tsimo kyu shi pu me kyu ko me no kyu pe shi pu me kyu ko ri vi shi pu me kyu ko shi ta na ko me to to na hi to ne to me na me po ma do mo de ji ma ha khe ble la ma du la su dictionary encyclopedia ta ta li bula anu ta na ji pu mi vi na ji dictionary hi lo mo encyclopedia hi lo mo po me vi chi po hi so ka la ko be ta na ji ma jo ka la fu ku mo shi ji ka tsi me to hi po ta na me to hi ka tsi me to ji ko me to po me vi folk tales na he ko mo shi ka khai ka le so literature po me has me po me hang me o ko me to po me vi culture po me vi haso po me vi te do po me vi pi do po me vi ka vina he o ko me to po me nestin he pa ma dile sole so ma khile so ma sole de ji o ko me to la re le shi po la hin so re le shi po la hin so re pa le shi po me vi ko de je re le shi po me vi lo de je re le shi po me vi dance de re le shi te ko mo lo ze o ko me to po me nes po me vi culture na he telele shilele halele tiono pume jiji de ko mautube le shi jiji boy team exposition be de perno la team na he we chi I have love later hupaya no pe space ne met la hupa chachi vi no team exposition ni mo he so from first page since of last page go to explain so ji team exposition mo team exposition be de perno I love he na shi to sis no hupa di pa bie就你们的no travel ho travelers no fupano chopo no matsipo no 你们的no discussion supo no 你们的no follow action so no shle shivas no kollo ka le so kollo pa ko dawe ai 你们的ma lo su ti ma ka bu mtiba tu lo ka so pe phobie tu lo ka so phobie 你们的no busy jana kribi ko vas no kollo 你们ka le introduction moderator me no boy I have Father Jacob Chapao Waffe his no vua Father Kaju mo for chop for talako no mo for Father Sobwe Mar Maziki Manipur Catholic Youth Organization is no director so Manipur is no youth director so mo for desoe etishi teku pupumpua o Manipur Christian organization jano Baptist me Catholic me revival me mati tu vua za which is no mo for de kali general secretary so Baptist me pastor me revival me tishi 7 days me do hama ti katsime ti no mashi yano ajo avaso mo fa de kali avaso ko ano chu kama fo ai choru champur Don Bosco high secondary school his no chu ko tes no principal so bue se vas no ajo so mabachi popio avi haso avi tsudo pama dipu ka vipu ka sopu ka hopeta ho shijima pume jano Father Jacob jana si pume shi jano pume ji no avaka di ka so pume ji so via so pume ji so dia so pume ji jana si so va so shaka just no ma va chibo pio adishi cho zono programme hoku bi he ne me program vit dito jana sula de tukats pa de sula jano suda khada bujina ji ma va chipo khopile vita jana pasuvuku jovu vinis no as ite puma hasukudi ite puma larsukudi ite puma kinibudi e matslesu ite puma ramesdi jano kali sipulo kali ga hipulo program vita jano salahino memorable iwe matsu machofuku khelo hoshu kali ni kali paso jano nemetahis sabwe. Once again, thank you so much to the organizing committee for this wonderful opportunity. May God bless you. Rameko loe, nimem titis no rameti hapiso.
Kalashore, Reverend Father Jacob Chapao, Nano Tashisut Tasa Team Exposition Sa Memsi Pom Ngopivano. Ime Katashra Puma, Do Katashra, Achukatashra Boy, Hunsu Takoria Katashra Moshe, Nasa Sutasa Memsi, Taoli Pom de Pom Ngopivano. Savana no Ju, Hunsu Takoria, my wish, Fava Vi Suma Betama Lucie. Ajo mashoina ito special song Trisule NG Jovine Nenasuta Buluzo Taku Tulufu Piluzo Chalole. Hello, check. Hello, check. Is my way a lingo already in answer visually? Ave pasa
Charles Shore NG Jovine, Nepesla Rovino Tashu, Mem Sisa Silva Tashubivano, Mem Sir Trilla Litama Betama in Lichie. A Joita Mushaino speech. Now we have come to the very important part of our program, that is speech by our chief guest, Madam Koshia Mao, additional public prosecutor, additional government advocate, Government of Manipur, and the first and ever advocate of Senapati. So now may I call upon Madam to come and deliver her speech. Madam no tako tuli fo pilezer talole. Karere kaswa ramai kraloy jo heveju Poumai Naga Naotumai meji 7 General Conference na he program heva so maji shua soe I program committee krakolo perenye it is I know uchu peta ko mohze program committee no ahi ko vo phachi ita pomez ko sakaniza prowe there are so many others who are capable, who are worthy savigi have you platform na hai ai kapi hai ai ukhakre moe nita jomeja umai kakre ko dola bo rai request so but ana fotano they insisted, as it is God's plan. Why? Because me Poumai Junaz I don't know katrikala hoy. I know Senaz Ijo. There are so many dignitaries here. Ijo I know mucho akobu. Pelera pekani muchagubu ko probe father no pe bare. His thoughts were what I thought also. And there are so many I share so kani. It is ijo have a program so much shugira starting introductory session as you know vo akwa sobio as I ichua krakolo pepuwe. It is I know ijo have a pig or his anameno after ni adela no pelera anoe. So shala mikrilla rachu father no pere everywhere tajus sazana pelere gi shala mikrilla he lorubu me ano ijoli pola pele I adevanoere pomez I pomai colony hino shbaze Aji lives I he chu mu for reponga ka heu chure reponga ko suna tae 25 years aji mu for makapungu zai pomo colony hinu shbaze I kate go jono ita pomo colony Baptist Church hino akwa class 9 10 ja I ita choir ma akwa olo so ajo ra I ita kalapahar hi liye inyu kalibumri do Teria meeting ka jeli ko feja ai tai. Now jo chituni he it is nitano program he Oinam inyu hino kodo gulu he ite junaza ai penye ita Oinam junaza imeme Poumai ma naga me collection ko si inyu mo Oinam se uchiji payment of thuno chogu why bluebird operation so ita Oinam me adichi jogo so maje ito me ka jogo so mashibie inyu le me ka jogo torture so inyu le me amaje 87 ku tiji amaje na ri I he tiji ri IBA second year so I daily le no modabwe it is ijo have a vo ju he I know ushume kali ra I ala I mocho moy
I he ita pome koze. Why I jo? Aka samay ko progozo. Samaya ko probeno I pome ka samwa proe. It is ichuji sanapati hi bue. Sanapati hi ha vo aye consulting. Li vo ahino okoko prokoro. Case jivano aza legal advice for kanyaza. Ita pome na hi vo babwe. Savegi ailano pome he attachment bue. It is utuzre kali krize pome meme juz takre krere moe. Ye chuhu father no pere unavano unakali na ali alali je solo jinari. I really appreciate that point. Itano katesa soresa he prachareze he no prareze ano he tia kakre modernized soldiers are yes easy ano unna ko sole he katesa soresa naglentano fatana goe rela he khao me he angami tano do tuzre kredazmza e unnaza he no prarezmza ita he katesa soresa hete tilmo shejes I penyu do tatali koda jubuz choose ano ichu function kali re hete no color kali no chare kotsu prakare colors ade color go kohono pramulo chare he kohono praze ichu ita no modernize so color tatalis so ko dawe tivke tesa soresa na heli he no khalule she omwe bano khawle mo she jenaza I penyi do Zavegi hena he so tezo solishe. I know ijo opa for musolemo. I know muchoju ko provide ita father na so tezo pe and ano supplement kututu sokani kuturo. Ijo have a ni tome ji program da so go teze pra. Ni tome ji role hi family le he adegwa. Ili no ade so malishe. Ita ni tome he mutsu ho mutsu ma. Juna vano ai Premier, omu top the Gigi Pemana Capezebue. Futome Kali, Futome Kukre Kali Tins, Nitome Kalibue. Futome successful Futome Ali Tins, Nitome Kalibue, rapid away. Senaz Futome except soba amulo. Ano, ita Nitome he successful manji Nitokali Utihiko Bunito Soho Soama. Family hotujus ni tome ba no hotuze ni tome kali no sogoro teze society hi kowe society teze generation ratawe ni tome ba no itaji role here de go ni no ni tome futoz no upi go ni toz no kumu go father is the head and women is the neck Rapeta wedo. So, size, they really futomeno upigwe anani tomeno kungugwa ramaza. Upizli kunguzeno kale aruwe. Ita ni tome kalino kungu hefa machezo yusoho suama. Junaza ita mocho milishe. Ni tome ka yi kalire leze zihenleze apro akojo hoi. Ano ita he ni to kali kali soho suama junaza ijo ni tome opfeme kaliswa itala itaye mucholeshe itahe zhelele no opfeka yele swa soho soama chuhu pere honest very honest it is hard working it is sincere set of these qualities itahi buera pedo omwa pe bue mema pomez utuzre itahi qualities staz bue chuka peva tangkhulji character kalizbwe ana uje kai snazbwe so zhele kali he somayi le rele ni tomaza mutste chunaza aijo sotezo itama he jojo vogoleza aji alichogo mozabwe umwe kali kaliji no one is perfect ana imperfection bukhruno Nino, Nitzeleza, Machizo guide so swama, Junaza, Jo Ita Mochokrele. It is
have a sogo juleza. Nitome ha ubu machina he piu ho piama. Junaza itamo chokrile. Have a sogo leza. Nitome no ubu machile bureli. Ichu ita society le he like jo whether ita futomez no nitome he machizo ubu piwama. Oramwe honzili mo of equal ze. Ano ita society leza sazabu ho buama. Jinaza ita mochole. Tis nitome kali juno ade sum lishe nitome kali mozaza kava bue. Ita amoz junaza machi mozozo talu moreli. Chaze ita vana kama buwe. Social being society le umwe kali soju tis pra society les le nito photo rabuwe. Selez akwa ulia jua tau ho tauama. Okiki katheo ho katheama. Junaza siza ita mutsute. Sehiz kutiro imperfection bule alichu go mobule kali no kali understand so go mobule anali lez kava ko kathela family kali society kali so mai le lez moi ka has no ulia jua tamli she junaza sanaza ai ni to mi penyiwe ijo I know have you platform nita no kapiji advantage for la since I have legal background hino ano project is a pra legally itani tomwe amuza chia bue junaza ove program kate lezano pewe ana have you platform have a platform nijit his a pra tina I know share so kani juza amuz buera amuz itano misuse solution ita je amuz kaphago itano fa amuz zlose muzi ho muzi mo jena zali chabu no chong so go le do so vegi now social his liz okay ita society liz futome zali ita ni to mai tsum croshoze ita society leli sta za kwa lina zali ni mo it is economically hiba ka le reli ni to ma futoma ovo famous femre pfugo mo maza economic pa ita ni tome ji rola ko progozo bwe ita naga society le he kala gi le rele ni tome he economic pa so tezo tshele dono so ko buna he ni tome na ko prozo ko so mujuni we because ovo femre rele ushisha business ko so leze ni tome wa khe ita mema pomezele ni tome no business ko so prowe ano have economically ita no business ko so le he chuhu father no kape kali I ano no so ko loze ita ji capacity zunu pua kasakre li ni li kasakre has spend so lao thweli ni li thwa has spend so lao lina za ita so le moshe sina so re li cha families li his no ko adjustment na za pratuka ha sizabwe I know adevano economic hinos chu ita hi pewereli ita ni to mai ha ka jogo opino jite futomo zina opi jitarwe ita ni to mai hedo so sna his ita tsumu chomli ka shi chaz I know sugu na heno phiko maur lama I know ushisha swago buna he I know aji capacity zino akra so matama junaza ita mochoa economic pa ita eliza so we are all adeleza ita zali muhia dipena so mo ala liji krago siz oramana pize spilez no ita za sotezo kokro ala liji labor no ala liji kokradz prala ita zaliza sova taju umwegoze juze ita moto pesiwe do savazno hevejulez ita eza place pize futomeno kala ni sojo ra kala nuclear modo freedom independent of the pize I ita hi encourage sokaniza ichu executive legislature judiciary ra three parts of government bu me executive leha ita moya buze ni toma prare futoma buye tis a judiciary lezali
ita makot tirogo buze echu ola ze government jile he judiciary hino logo ze ai kulukrize he ano aji zino rank ali assistant public prosecutor da kali prare ita tungamta nagoy tungamta nakali bure for he posting morele ta bue savegi only two of us judiciary le he magistrate a district judge a or a high court judge kali kutua hoy savano ai itahi mutzo jope kaniz ita name ove kotskhaz modolu maramulo ano nono kra chu nono kra he lar modo abure reli juma yapano legal profession le ha matabio adevano re it is not that ita he amaje court le he vo ita he darkar moy court le he vo maz chanya moy juz solishe adevano re kaniuma kanigo the courts darkar ze e ichu rako kaiz chareli imphal hi gulikri court buz me he ita sanapati ji case was mikrile law rabwe ano ichuli ita sanapati hisa courts ka hai bure we have the district court and then we have the CGM court savegi court ka hai ko bulez staff ma mikrimena ko samena o kreze it is judgments mikrime ko same it is pihume rabwe ano ita sanapati district le kali wa khwa hene he mochola ita younger generation no cry he encourage sola legal profession le ha akwa otamena le noa oname he akwa hele thobyo je naza ai ita moy musohi pe kani kali and then career guidance hino kali pe kani ai tok the mixola le no heno peze anaz nita no bab tabili hile career na he oname he lar modo career ko doju na he ichuli government vo ko ko krizno vo moy mala maji talents nino adei sul se jo na za orameno mala ma talents pize savegi otameno force ko so na he socio jo na za ai penye adevano re compulsion no mostly itano ko do itano mocho ji he medical na he no optame ko probeno medical he jiba bo ma he a doctor soraliz de la medical nine ita hubawe seconds engineering then civil services sava kowe ano ita je main he kalagi medical okay medical ko soze it is the best it is ana kamu was onameno kala sonyima ta otameno force ko success soluguma prawe so that is the example kali pezano savegi career guidance juna ha mutsite juna za ai ofemahi mutzo ita ni tomeno oname he ni tinai no modolabo sizago ai lisizgo zipazera kapena he upfumeno pelojo ita ni tomeno oname he pressure kapina he prarowedo savegi lihiz no charge oname z frustration kata prarowe so we career lar modo juna he hene mutse ichuli omekali kutua panolar modo mojita za sojo juzo government no sotezo we government no free education it is a mutso girl child ni tome he advantage ni tome he chikupulu kurodo nora government he ko probechu ni tome dono ni tome loss ko progozo ni tome loss ipiere do ano loss piwe la itano misuse le solishe whether I am entitled to that right I pigu right nas I entitled moje naza ita mochomlishe right bure I may suppress sole junaza solishe now he no I know mutsuzo ichu itaje culture dress chu honesty sincerity pere ano ni tome dono mutsu kalibu he adego modesty ni tome he chili chichu shmoz juna zadar karte it is ita onna kono na he mutsu te onna he noju he machizu no ho no ama ita no onna kono he no omoye kuthe so tho ama juna za hene he upfemeno onna me onna kono ha kalebio juna za ai penye ai
every women ji meeting kata na he sana za prawe. Why? Because court le case wo ka deji ji ichu mutsuzo crime against women ravowe ano charge study so goili ni to mano ko the thoga bita lita za vudi da wedo savegi ita mutsuzo ita ni to me he we have to be very careful e oname he brought up umeno oname he chilie chichu oname he tsinyi rerele upfa tigwa jo anojo moe ni to ba he upfa he mo yi ho mo shi ra upfa ka le rebwe umena ka le ju do savegi ita role he jitte in a family it is a society leza ita no machizo lichul rerele za society linas leza kala akriya duguro society pratu haje nas aile mo chowe savegi sense of dressing ita we have to be very modest ni to me ka leju orame no ita ye piju character ni to me ji character na he ita no chili chichua machizo shalure release society is release ongai tia bulese jona za ai zino pe nye society le he exemplary photo tina varino jona he asome he ni to ti beno ka yiva no have way ni to ti berino shijuva no heta tsale have way sevla ni to me he ove kashiza ni to futwa kashimaza shijubwe kayime abwe ano futo no shiabwe ni to boy blame ko so probwe so ita ni to mehele ita monotemulishe junaza ai penye now ita have you in you hena he top venizno ujukata in you go uliama je kali judiciary lebwe ano judiciary ji kashi kali just once keso taju he opano fomo solo ana opaza adevanore procedure no bwe procedures bujuna za overtake sova talishe do I know adevanos na za pewere si Oinam Hill ji bluebird operation ji case 87 no sova tajuz ichu itaji case dono mutsuzo swa ko buz advocate Nandita Haksar ita zre Paul hetano leno soji go mahe but she wrote a book libano judgment which was never pronounced tafono lar kali remaza svegi liz phola ule majete mehena judiciary la why justice delayed is justice denied tapeta mehe itai duno chukutwa justice ni mihimazana judgment na za chua pronounce ma boremaza svegi ichukuto itaji amoz ita he amoz itaji right junaza ichukutwa court no judgments pima budo svegi it is a very sad issue le majeju je kale heveju he ichuji he pending buze savegi sakhi to visit fore sakhi muji statement of visit so da krea page teacher goti is it more than 2000 no page to ka hack result sakhi fa la result ready bureme ano judgment na pima buda savano le majete ana he vigil he I know chu ni to me amoz larle law I know law modoji thes pra profession hino ni to me amoz he ka jogo pigira ni to me he empower some lishe ra chu world UN no ni to me empowerment do no ya laws for women laws rights for women de la totally pire pigeles kahino start suwere le tshele le he once family kali solo le okay accuse kathia buju phai ana family le no okay accuse kathe go movano family amaje ni tome suppress ko sota prowe jumeja ita society le zalita pramoe ano he vegeta he bwe livers no ichuji ekali paso bigos no protection of women from domestic violence act
2005 kuno henai paso re do adeva no re house zale kali bua bua zhe to fele ze no ni to be ze fuji amoz ze so to ha就是ka vjue o phi banoti da ju sata budawe a mental torture pikre o la ze ko zamakra la fo pikre so mara ni to be mentally torture so ju budawe it is futona heno over okay ye economically zhele ka le ze ni to me no maintain so tata we savage le ze ni to be ba no maintain so lukro kashashi ki pi mure rele linaza it comes under domestic violence he veju zhele zele jumja ita hi le pan pravisho anoka pra bure livazno ita simli ka shi he veju bue le ze have a suppress ko sota sata ze buta we ichu ita unname chareli ita society le he chojo mo ano ichu le majete mikre kolaji udoka shi na he kavano prawe ita no mobile use mobile he one of the best technology go kalibeli hene machizo use re release offensive way hene misuse re release all crimes jodini crime prago ovokashi prago topfeze he hino modokre lazamaza savegi hene use ko sona he itano monom lishe hena use ko sovano oname somashigo prowe savegi ita oname hi mobile phone na ichu after covid because of covid vano mobile oname ko tiro kale ko tua online class tra oname ze he use so kre remena savegi oname na hene use ko so he machizo so ho so ma ju na he ita check som lishile hele he kaya prawe kashia prawe he hi no crime na za prawe zavegi crime na he ka va protect so le rele ita no monom lishe opfeme kaliji responsibility juz hena ha use ko soji it is omeno petawe even opfeme ko tua mobile he pholo theno mehetere ramano peja buda so li kutoji extends liza italy tamamulo ano have no crimes ko progozo prawe cyber crime cyber defamation photo tatali fula photo phone le no oname ko pro raju kutua buedo savegi oname he o kate go jono mentally torture so wa bu me he sabe hena he monot te apan usolo jena za ai itahi request onye ichu chuhu dress code page hi ai suggestion kali ata memo tsihya pe tatawe umeno nita naga mehe nito mehe kalas makrujumoe kameno hire kameno himhe timeno olome gwa timeno na pfeme gwa juna he kala difference jo moe ra ka pe kalya budo savegi ai ita olome jina opfeme jina ra ko sona ha ove chare mazli somoe ana society he change swata losa emenso kalili sowe ita je culture le ha savjo kali soyili kavasa differentiate sojuna he darkar jubwe adevanore olome opfeme differentiate sigomo vano sokama omena simala somajuna sabwe sizavo ka dewedo zavegi ita kofume mochola olaz linaz sojunaz darkar ma jinaza nita study so pubio ai heno pekani ga lez ita meme poma je zakali krize ita le kala takro khere mo ai chuhuno pere ai no chuhuno aje brought up no ai pomo colony no pra ai pomo colony no ai hita ze ai hita guru thino ai meme chita ze sizze ai pomo vitora ai pomo colony no pomo sashba ze do zavegi aje attachments buma krabwe it is ai kalote
Sanapati hi bujule he itamwe he awareness na he pimakra sonite adevanore ichu legally awareness na ha hore reli amajia tachi tatalibwe savegi itamwe he pano prapuli niwe awareness na so makrawe it is chu I know legal boy ko buthes pra ade facilities ita sanapati hino niwe jo naza ai pinye do ichu olaz if omwe katagona case burero any type of case nino advocate muji fees li prote nita se a limit hoy case tachire rele zakashal lak a case molop hoze re zakashat to makeno start so tawe do savegi ita zaliz income ko promoe ano government no chu privilege kalipi was National Legal Services Authority ra Supreme Court hinobwe tis a State Legal Services Authority ra mikrilebwe District Legal Services Authority ra ita sanapati district yambwe savegi umwe katagona legal assistance darkare rele ichu ita District Legal Services Authority his no application kali thala I free advocate darkarwe I have a juji case takali sonye I have a juji problem bure junaza without paying any fee kala prakrema itano chu District Legal Services Authority his no voice solise is nino darkarle and olaza omai katagona nipi case sorero nyeza chazaza niji case naza defense solukuro dono nya advocate kali dakar gele sahiz saza nino ka sharp hatyo ka hama gore release omweno api case have you case thabure aye legal assistance pio assistance choose titi me dono pile se rele scheduled tribe choose les ili top we ita top the scheduled tribe se so we it as a free assistance deal se scheduled tribe pile no any women ni tome kataz assistance nil se it is a disabled person piba shiguru sho anga guru meta timeta buku tima free assistance na kholase or a flood victim earthquake voice no chiso mashigo me flood hino it is industry ka jiji so abua industry hogorova no have a so go meta have you meta bure release hematop free legal assistance kholoka yi right buze ita chibu me anyone liz dakar bure release sataza solese ni tome amozhino ai kali voka de bare savazno ijo ai pe kaniz ukiume no ovopta tigu meta tia ni toka kremono tare rele severely maintenance right chunaza ni to mahibwe futome kalino ni to mahe thire ra ni to baz johogo no if nilani kukitu ha nilani kaletu ha oname kaletu ha ra ko bume bugo limasa you can apply for maintenance this criminal procedure code khole no adeva no re nino monogolo first wife's kathe ko toz accused no maintain ko sofa it as okay ana lena rights ni ka phajeno ni le moirele ni to ba hin krere release ni le she ano oname aburerele onamaza maintenance ni le it is okay ka hakos ko buta yewe first wife ko likre maintenance rights buze second third so hoy ana onamali oname top viz maintenance rights upfunu ko ki juji right buta we have juji right na he ita nagameje ita meme pome itali chakhris teme very tolerant that is a very good character ita je character kai is a go but tolerance naza mala limit booms limit naza cross rarely if it comes beyond your tolerance seva I khitu have zare I have a sole rare release the court is there to give you your right ano
misuse ko so na le kala pa no so ni mo court ji case chu na he long process ko ya encourage so ni jo modo until and unless necessary darkar bu vazre rejuwa jino darkar more release court case hassle naile pano so ni mo no darkar ko bu me do no reze lize do mikri ko la lize ko za crore domestic violence kani go da crore thini case tha sa vegeta promise litas ili encourage so ni mo ano kamugo beyond the limit cross to solaju me bure release he vegeta case thagoroji ita sanapati hiza courts buze a crime totally fragile mutzo crime against children on namwe pi crime kaprana he on namwe lichiku mulishe on namwe yije crime juna he on namwe means both boys and girls on ani twaza on afutwaza on namwe juza time no pewerele mufucha cha chao pramo hoze after 18 zali major ratare ano 18 pratulu gomo on namwe butawe savejo mai pile he crime burerele the code is there is protection of children from Sexual Offences Act, which was passed in 2012. Adevanore oname he soche cheju. Kotsumai kalino oname degu have a problem ta. Ko progozo dere. Charele de moe ano chu hetaje case itahia prare. Savege oname he monote mulika shiz. Mutsuzo chikrole he oname vaku maprajuna he. Mutsuzo onanito me. Ni tome he chikro leva ko kaprana he ita mono mulishi adeva no kashiza kahino prale omwe kashiza kahino dele juza we cannot predict savegi oname he future oname he protect solum rele chaza savegi image kali prare release athino ka ita no kaze savegi oname he monotia ita oname he chikule sheje naza aipenye because ita je futures litaze oname do no observe fuze oname do no rashraze observe fuze oname shire release observe fuze ole dejenaze we cannot stop ole amajenaze itaz akhetu hame he once kashi prare relido so vegi precaution naze itano for makrare precautions itan for makrare release prakurwa khwai so vegi linaze ka va nyule rele it depends nye ai ita pi buze lize sokoroze do so vegi jo opa manare it is the father no kapel culture tradition tito very itano preserve so molishe itaje olaze olo ta ha kotsme he hotare meze kotsme he olo swama jodini itano oname he ola na zamodo molishe le preserve ko so zakava so le ita video ta heta le fola preserve so more le modolu more ita generation ko no me modernize ta khe tarena juna za mujuniwe tribe to the ajo tare ano ai ita it's mokrat te ita pomo thuzre me do nita zaliz so tezo swatawe ya mujuniwe ai chuhu no ita akwesha ba je teze pra aili ichua nita no have it's mokro on spilez no aili ichua ita taka krika la khoi juna za aili pepunye have akwa sovata puleshe it is I know jo ita je executive mohia mau women leha aya chua advisor fabwe me pome ita nitome avole adzleshe juna za ai penye do akwa nitome he adza heva mala maji krujuna za okay ano ita he thuzre go kali khruze juna za swa ai ita kwa adzju kalya opani re release hena ha ita ko pra akwa soleshe juna za ai penye opa ko sogore ai heno request sopu kani kali chuhu ita no olo chuhu theme song the land that I love tiri I 30 years I mikrile bugo jola henaji tune o lali hego mo je sumre ano henaji tune olo so bai
I felt something. Adevanore aji katego jole akasame katego jole ai kasaba juma vua molo akasama ko progobe ai meme zepo mo akasama pro. Zavegi aji attachment bue hena lo he request I no mosohi so kani verse kalia chorus kali ita moso akwa olo he so jole she mutofe alala second a lot of socially perform ano verse kalia chorus kalia akwa so jole she first verse not even sa bruble do so peju they hai na ko ha inem tu shalu ho they can da ho they hai na ko de pyo le shi shang ai lu ho ipo ma they they po hi inu da se hao a ju pa ki ipo mai they hai na ve a nga mo ye re ko va se ngai re ke ko va re ke buen Bill Barnes Harbor Poumai Days. Thank you. Gralatere. Pola loa sung vita voeja. Kelotore pa manakore programs 8:30 hi kotere ba deveki IT sodaju pa ngotolo more joa ji kothi lok adalat bue tena chemajat tukhe ba nyima dawni shwa ke ba acha kelotore ji hali popular women empowerment Natumaya empower sobeo juna hai ove executives la we competition hin tabai judiciary hin aza encourage sopupio rate na ponye legislature just a dai MLA ADC all these has a legislature hin lodo legislature hi hai jita mai ha hi do legislature lehe natumai pyako if honda was capable readily nitoma pano legislature here chance pele she say is a jidano natumai be ra itala itai ni monoja taw me do nitoma wa for solo tamoy jita ola petawe ana Onaza ita nitomela ita nitome ni monore really. How will we ask from the men folk? Not only eligible, not only solo sume buku, not only pano legislature here, pano lala, not only pano legislature here, pano voice bula. Because even reservation, women reservation, just a piece, 33% reservation the buzmena. Government's lipize ana jitano minor ho ita nito meno legislative lehelo koro interest ha no sumodo mai ta buku legislature na hia loja dakarna now ita no women empowerment da ko prowe ana ita la ita empower sore moleza how will we ask from others
ita ji right na za mahin ka va khole ita hin sore mu ko do ijo I know ita ji banner za ngawit taw soe he kalagi minister makre MLA makre politician makre ramaza ita ni toma bure rele if there was anyone in the ita la ita hi buze determination ita hi determination bo hai bo ko za dasa la to hale savegi let us encourage not to me pya ju me eligible qualified my boko not to me ita la ita ni to me he encourage so la ni to me ha representative prale she ju na za ai ita mahi pe puni we do ai kanima moe ana ijo nita no he jojogo so ma iju he nila I'm very happy nita je ole kalipa I soto ha I know pe pelu moramolo ano ijo have organized soju he so ma ite have you it's a crush I want to say thank you so much for everything just as a token of my love I will request the convener of the organizing committee to just accept a small token from me. Okay, chú khai này hi có lẽ khai hi giờ mất rất là bao khai số lẽ, gì feed ăn hoa chế mồi, ana ule mày khai cho mày yo, sau đó nó chú pulpit hè này nhỉ lì nhỉ, ai he ukhrol nó pel ho, saipen pel ho, cái gì lẽ, sa pulpit be he na he jine kholoe so next time pulpit so mai pulpit he 4 feet no so lo je na penye okay kalo tore it's a crochet kubu mem kosha mau sotte so ida Poumai Naga women union ta ijo mutsu so ole no sho habo kutsutia buda ni arishitia ba ni no lishitia habo ita je oni levo ajuko pipa no ni krakulo sapewe ni no ni to meji heso malishi ti jo thofe ni no sute sope ata hipe modobe sa kal terema jo ita chief guest ni ita Naotumai z heso malishi ti jo ya lero heso lo se ti jo wani pini so to so ni potu ti pire mas suni pini pojo he bata bileti ini luce because ho ito Naotumai any legal rights darkare dileza ito Poumai Naotumai me vapel mai to hi phalo ni mem hi vere dileza pini sukha pushileti ini luce to next program hi ko mozini program committee mai thauso ni jote the hi program jopui mai to Vani kalopone seleza jote the moderator Miss Tharmila Andrew ya alira local pastor ni so also vachi popue ido kola convener ni welcome address popue teko artist Vernalin san ya liro NG Chovini ni he ni so also ni lo vi ni so pui ni maisun lo so sa pui ni kaloshure Reverend Father Jacob Chapau ni so ito with him expose so we you have pini shason podu tu ti pe kaloshure Father and chief guest pini chu so podu pe ito ti his a kupi kalmara ani pe kalora popi ni birai jo next program hi ko so lesson as closing song theme song jo ito with him jo ito we Poumai Naotumai me with him Loso the sole masuni
Kishulalo ni kulen supule teko song leaders and artists mai to lashini ni to pahi palo ni kulen ni sasete ni supula za kallo le tini hani request sura song leaders and artists and mai suni lalo ni kulen ni supula kallo le song leaders and artists mai ta ko bigi ito yo za ko za show bi yu chi chief guest ni ito hai sana che rengo poi ti so wa zin mai suni kalure di wat jo le ke kalure ma'am ni Poumai ple lu shi shu ni ve chief guest su ti mu ni king ni sana ni ito su ka pu yu hai ni kalu po ve thank you mai suni lashini kishula pala kallo le jo ito we booklet hi bahin po bijo lo hai lyrics hai jo hame to ni lo so le jo do ti li ta kyu pura ti ra te mo ni to bahin bi bi ni te kin so lo da mo ba le Hello, check. Hello, check. Hello. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Tala shore, sun vi shore, drivi shore. Joy to Poumai Naga Naotumai 7 General Conference with introductory session, day 1. So akhaitri sudare savano tamra regional benediction closing prayer hai chairperson Sirong Women's Society ni tatu popular zata lole. I request Sirong Women's Society chairperson to come and pronounce the benediction prayer. Father. Madam President Popule Ju Akhaviachi. Polite. Isubuji Irama. Roman Nibil Shiju, Nimeju Baju Hanazu. Imnan Bobatil Hoy. Mopo, Sutati, Ipomenotman me, Hatahan Savitza, Bijahaza, Roman Nibil Shiju, Nimeju Baju, one movo. Itanu Masupa Biju, and Itani, Mopo, Nepolsum Bima. Ramanin ito today, ito metal, the Shija has a papa till way. Not telling here, it'll be conference has a Savitil Masati, ito nil van be Rama. Devani, Tedipo he, pandemic and a Viavani, ito has a postpone support on be another man. Dev telling here, Nibil the Shivani conference and as a Tessitilia away Hanapenny. Mahajo Vianney, just the ito, Hopushu here, Rama ita here. Ninatao Napicate Biju, it with team exposition and thus doesn't pop away. And a supporting it with chief guest near. It are not many dark Jew came up purposes, doesn't pop away. Rama Velo Biju, ito, the my came at Toza. So lonely Nepone, Rama Nijine, what a way Toto avoid but tolerate Chico Ali, Zulu Hinipani, Rama Muzihi, Va Vesakul Redoni Raman in the Shipo, I like it on Rami Jahava Kilo Kaitama. Best society here, Pome Pomensuza, the Penisut, Vitilo, Jin Kora. I like Zota Hitili, Rama program has a vision, Solar Jols, Ida Makim up the Ponipa, London, Zibihi came here tapa, Shotala. My purpose Raman in the Shipo, I just suppony, Katale Biju, it will be chief guest, PV Metoza, Raman in the Shipo, Pitani, Talaji engine Punya, Nimishia Hanazapo, Lepid up on the 7,000 Taku, Kihiko Mokote, Ramanini, Salapo, Rajushin Kora, let you tell him, much shabju, not by any. I will mop and in my purpose to soon call the parts of the Ramani Rakinim and the Super. Amen. An announcement Ali Boston Ashojo volunteers here, chairman and secretary, receptionist Maito, Kola convener and secretary, song leaders, Waffle chairman, Lai chairman, Nitolashini, Hol Hini Chopwe in request right. Volunteers, convener and secretary, receptionists, Kola convener and secretary, song leaders, Waffle chairwoman, Lai chairwoman, Nidol Lashini, Hol Hini Chokopet in request Sura. My vision, me we kite in me we mulo.